Sou Jesus. Alabanza a Deus, alabanza ao Senhor. Bota grande, bota digno, Padre Celestial. Rei de reinas, Senhor de Senhor, não. Mi alma te alaba, Jesus. Me te adoraba o nome santo Jeová. Merecedor de alabanza, poderoso Deus. Alabanza a Jesus. Danke, Senhor Jesus. Danke, Padre Celestial. Danke, Espírito Santo. Danke, mi Rei. Alabanza a Jesus. Digno botar, oh Deus. Mi alma te alaba, Senhor. Mi alma te alaba, Jeová. Bota precioso, mi Deus. Bota real, Padre Santo. Deus Todo-Poderoso, Padre Celestial. A verdade aqui, Jeová de la Glória. Senhor Deus mío, nos reunimos de lugar aqui, Padre Santo. Tata, nos agradecemos, Jeová Deus mío, um dia mais, Padre, para o privilégio, Senhor Mirei, para a misericórdia, Senhor. Tata, nos te donamos honra e glória, nos te donamos alabanza, Jeová. A vós está digno, Padre Santo. Recebe alabanza, recebe adoração, oh Deus. Bendito sea tu nome, Senhor. Vamos começar a adorar a Deus, igreja. De momento aqui, aleluia. Lá nós começar a adorar nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, um dia mais, está aqui de presente. Começa para ver com ele, aleluia. Busca seu rosto, aleluia. Aproveita o momento aqui. Palavra de Deus está avisando-nos, aleluia. Dentro de sua casa, com ação de graça, uma ação de adoração, aleluia. Reconhecer que é Deus. Padre Celestial, meu bom Deus, um dia mais, mi Rei. Nós te reconhecemos, Jeová. Bota Deus com a criação inteira, meu Deus. Padre Santo, Deus meu, ao etade, Jeová. Nós te bem, dilante, Padre. Tata, nós te donamos honra e glória, Deus meu. Nós te agradecemos, Tata, imensamente, Padre. Um dia mais, Padre Santo, bater-se-nos aqui, Jeová. Oh, Deus Todo-Poderoso, aboconoceu, Deus meu, cada coração, cada mente, Tata, cada vida de lugar aqui, Senhor, mi Rei. Tata Santo, bota aqui em presente, Deus meu. Tata, nós te honramos, Jeová. Tata, nós te adoramos, Deus meu. Nós te exaltamos, Padre Santo. O Senhor Jesus de Nazaré. Bota aqui de hoje noite, Padre Celestial, para se costar grande, mi Rei. Padre Celestial, hoje meinta. Boa papel conosco, Jeová. Boa visitar-nos, Padre. Pero Tata, hoje noite, Padre Santo. Nos que mais de boa presença. Nos que mais de boa glória. Nos que mais de boa poder. Nos que mais de boa candeira, Jeová. Pensei, Padre Celestial, Deus meu. Nós te adoramos, Jeová. Nós te honramos, Padre. Senhor, Deus de la glória. Vem tomar controle hoje noite. Espírito Santo, toma bom lugar. Espírito Santo, toma bom lugar. Aleluia. Padre amado, Deus meu. Senhor, mira o povo, Padre Santo. Clamando em presença, Jeová. Tata, escuta cada clamor. Senhor, cada, Deus meu, cada petição, Tata. Oh, Deus, escuta de tarde aqui, Jeová. De momento aqui, Padre Celestial, Deus meu. Me te rogamos, Tata. Limpia tu aire na celestial, Jeová. Quita, oh Deus meu, todo obstáculo, Padre. Tudo qual, Padre Santo, que possa trobar o povo. Oh, drenta, Jeová. De lugar no Santíssimo, Padre. Tata, nós está usando nossa autoridade. Oh, igreja, usa a autoridade hoje noite. Usa a autoridade hoje noite, aleluia. Do lagamento devagar, aleluia. Vai aqui para allá. Pero concentramos, aleluia. Alabança ao Senhor. Oh, glória a Jesus, usa a autoridade, aleluia. Repreende qualquer dúvida, qualquer pensamento, aleluia. Oh, que estás trobado, repreende a noite, de nome de Jesus, aleluia. Usa a armadura, viste a armadura, que Cristo Jesus donava, aleluia. Padre Santo, Deus meu, me te usa a armadura, Padre, me te viste a armadura, Padre Santo, nos te usa, Jehová de la glória, de nome de Jesus, mirei, de nome de Jesus, Padre Celestial, Deus meu, nos aclama, nos te rogar, Espírito Santo, ao etade, Padre, não se clama conforme vontade. Oh, igreja, roga Espírito Santo, Espírito Santo, vira nos segurança, Espírito Santo, nos dá compaixão, oração, nos não conhece necessidade, pero a noite, Jeová, nos te rogamos, Padre, ajuda-nos, Jeová, vicia-nos, a oração, mirei, de nome de Jesus, aleluia. Bota santo, recebe honra e glória, recebe alabança, recebe adoração, Padre. Tata, quebra tua cadena hoje noite, baixa muralha na voz, Padre, oh Deus de la glória, Tata Santo, nos usa, nos autoridade, Padre Santo, nos repreende todo pensamento negativo, de nome de Jesus, aleluia, Padre amado, Deus meu, nos usa, nos autoridade, Padre, nos trata, é mal forte, oh igreja, usar a noite, a autoridade, até um bem forte, logo estás trobando no momento aqui, até um bem forte, a noite, de nome de Jesus, aleluia.
Reclamamos bendición en nombre de Jesús. Dios tiene pavo, aleluya. Oh Dios mío, nos está reclamando, nos bendición Padre Santo. Tata, nos está proclamando palabra, nos está recitando palabra, Padre, de Cristo Jesús. Nos está más que vencedor. Oh iglesia, vos está más que vencedor de Cristo Jesús, aleluya. Jesús de Nazaré, Dios de David, ten misericórdia. Jesús de Nazaré, vai vencer, riba morto, vai vencer, riba Satanás, vai vencer, riba ángel não cai, vai vencer, riba ferro. Jesús de Nazaré, vai ressuscitar, e tumba tabaxi, aleluia. Jesús de Nazaré, está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, está sentado, em glória, de mandrete, de tata, está pleitando nos casos, está nos abogado, aleluia. Alléluia. Récitez la parole de Dieu à soi. Alléluia. Parce que Jésus vient gagner. Jésus vainc. Alléluia. Il vainc la mort. Il vainc l'enfer. Il vainc Satan, le diable. Il vainc tous les anges tombés. Alléluia. C'est peut-être ça ou même. Dans Jésus ou plus fort. Dans Jésus ou gain victoire. Dans Jésus ou capable. Alléluia. Oh, réprimandez à soi. Tout vieux esprit. Toute vieille pensée. Qui va pas pécher à soi. Rentrer dans la communion. Réprimandez-lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Couvrez-vous avec le sang de Jésus. Aleluia. Glorificado sea tu nombre, Senhor. Alabanza a Jesus, aleluia. Tem poder de sangue de Jesus. Tem poder de sangue de Jesus, aleluia. Bendito sea tu nombre, Jehová. Bota precioso, Padre. Bota maravilhoso. Padre Santo, Deus mío. Tanta serviço ao noite, Jehová. Devo mandar, Jehová. Nós te entreguei, Padre Celestial. Cada parte de serviço aqui, Tata. Nós te entregamos, Jehová. Oh Deus, toma controle. Espírito Santo, toma over, Padre. Cada ser humano ainda. Quando chega, Jehová. Oh Deus mío. A pouco conhecer, Padre Santo, e desejo, Padre Celestial, no momento aqui, Tata, de diferentes pessoas, rumana, Jehová, na casa, Padre Santo, pendientemente, Jehová, Tata Santo, com grande desejo no coração, para não estar querendo, Jehová, Deus mío, pero Padre Celestial, uma vez, Padre Santo, vou avisar, Jehová, de palavra, nós temos que obedecer, autoridade, Padre Santo, pensei, mire, Deus mío, estava do limitar, Jehová, e quantidade de pessoas, pero Tata, esse, Jehová, não está trovando o povo, caminhando, por escutar, por participar, por receber, pensei, Deus mío, mesmo que botar aqui ao noite, Tata, botei na Pai amado, na casa, no lugar, Jehová, no trabalho, caminhando, não tá, Deus mío, sintonizando, oh Deus mío, vai tocar na Jehová, vai tirar a cadena, baixa a muralha, Pai Santo, de nome de Jesus, mirei, vai tocar ao noite, Jehová, vai sanar, Pai Celestial, de nome de Jesus, aleluia. Ai, Santo Jesus, aleluia, aleluia, poder na sangue de Jesus, aleluia, pouvoir no sang de Jesus, poder na sangue de Jesus, poder no sangue de Jesus, pouvoir dans le sang de Jesus, pouvoir no sang de Jesus, aleluia, 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 oh Santo, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Satanás é ladrão, ele vem para matar, hortar e destruir. Pero Jesus vem para dar vida, vida na abundância. Jesus Cristo, ele vem para desastre e obra de Satanás. Ao noite, Padre, oh Deus mío, nós te reclamar, nós vitória, do Cristo, Padre Santo, Tata, ao noite, Deus mío, nós te confessar, Padre da glória, de nome de Jesus, mirei, nós te rogar, Jeová da glória, toma controle, Padre Santo, oh Deus mío, nós te reconhecer, Padre, tu não falha, não, Padre, tu no qual, Padre Santo, nós te falhamos, Padre, nós te pedir perdão, Jeová, perdonar, Padre Santo, nós picar, Jeová, perdonar, Padre Santo, perdonar mundo, perdonar boneiro, perdonar, Padre Santo, boa igreja, oh Deus mío, nós afalhamos, Jesus de Nazaré, Tata, nós te pedir perdão à noite. Oh Deus de la glória, misericórdia, Jeová, para o povo, misericórdia para a igreja, misericórdia para o boneiro, misericórdia para o mundo completamente, mundo, Venezuela, Colômbia, África, Haiti, oh Deus mío, Estados Unidos, Padre, Itália, oh Deus mío, Espanha, mundo, Holanda, Deus mío, misericórdia, Jesus, misericórdia, oh Deus, Padre Celestial, Deus mío, e ángel de morto, o está destruindo, e vida na Padre, boa criatura, Padre, nós te rogamos, Padre Santo, Senhor Deus mío,
Misericórdia, papá. Misericórdia, mi rey. Dona una oportunidad más, Padre. Señor, ahora que Jehová, ahora que Dios mío, tu alma va yendo infierno. Tu alma no, Padre. Usted va yendo infierno, Padre. Oh Dios mío, ten misericordia, Jehová. Oh Deus, está você tem poder Padre Santo, ribayanga morto aqui, por stop, tata, nós te rogamos, Jeová, oh Deus da glória. Tata, nós te reconhecer com liberdade, Padre Santo, nós te falhamos, Jeová, nós por conta, quanto viaja para dia, nós te falhamos, pero tata, o sangue de Jesus tem poder capaz para limpar, para purificar, pessoal, noite, mi rei, nós te reconhecer, tata. Oh Dios, Dios de la gloria, Espíritu Santo, adoramos Dios, iglesia, adorar Dios, iglesia, aleluya. Dios, su presencia también medio de nós esta noche. Espíritu Santo te presente esta noche, adoramos Dios, aleluya. Oh Dios mío, Espíritu Santo, a vos conocer corazón de gente. A vos, Padre Celestial, Dios mío, por convencer gente de la maldad, Padre. Oh Dios de la gloria, mira vos iglesia, en Jehová, Dios mío. Rotmundo, Padre, Rotmundo, tata, vos un remanente, Rotmundo, vos un grupito, Rotmundo, vos un restante, vos estás sacrificando, buscando por rostro, por presencia, tata, un avivamiento, Padre, lo suficiente, Jehová, para ser humano, tata, por arrepentir, Jehová, Dios mío. Oh Dios, abo por así, Jehová. Nos te rogamos, mi rey, Padre Celestial, Dios mío, un avivamiento, Jehová, un avivamiento, Padre Santo, tata, repetir Pentecostés, Jehová. Nos te rogamos, mi Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Padre Celestial, Dios mío. Abraham aclamaba para Sodoma y Gomorra, Padre. Fue de 50, Jehová, tenan 10, Padre Santo. O avisa Abraham, se tem 10 justo, se tem 10 justo, Abraham, lo vino destruir ciudad, aleluya. Lo vino destruir, aleluya. Al contrario, Abraham, lo me salva ciudad, para motivo de 10 justo, aleluya. Padre amado, Dios mío, escucha, Jehová, escucha, mi rey, misericórdia, Padre, misericórdia para o mundo, misericórdia, Jehová, Dios mío. Senhor, coração, Aruba, Padre, diferente isso, Nantata, e país, Dios mío. Senhor, mi rei, nós te rogamos, Padre Celestial, toca aí coração, Dios mío. Oh Deus mío, Jesus de Nazaré, vou permitir, Padre Santo, vou também preparar lugar, ora vou acabar preparar lugar, eu vou vir buscar boa igreja, eu vou vir buscar boa igreja, Padre. Oh Deus mío, se não estava assim, eu vou não pisar, não, Padre, passou lá arriba, de ouvir lugar para bibar, de ouvir lugar, Deus mío. Oh Dios de la gloria, voy iglesia, está esperando, voy iglesia, expectativa, está esperando, oh iglesia, abre por boca de noche, movemos lenga, aleluya. Oh Santo Jesús, aleluya. Alabanza al Señor, alabanza a Dios. Un rato más, aleluya. Et un petit moment encore, l'ouvrir bouche, faire mouvement avec langue. Dis bon Dieu, m'a pas adoré, dis bon Dieu, m'a ploué, dis bon Dieu, m'a exalté, mon fait volenga. Dis Seigneur, mi t'adore bon nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Proclamamos tu majestad. Proclamamos que tu nombre es exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor. La nostra para mi rumana. Soy, à nous lever camper, bien-aimés. Mostrarles tu poder en mí. Proclamamos tu majestad. Proclamamos que tu Nombre es exaltado. My
Aleluya. Será buena mi hermana, alza por buena noche. Exalta a Dios su nombre. Proclamar que Dios está santo. Aleluya. Fais mes yeux, levez mes aller à soya. Exaltez non bon Dieu qui est dans le ciel là. Proclamez le nom de Dieu à soya. Parce qu'il est saint. Bon Dieu nous est saint. Bon Dieu nous est saint. Alléluia. Non Dieu está santo. Santo, 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 santo da nos Señor. Rey de reina, Señor del Señor. Oh Dios Todopoderoso. A votação que va. Como merece honra e glória. Padre celestial, Dios de la gloria. Delante de tu presencia, Padre. Solamente Tata. Tu rodilla digo dobla, delante de vosotros, Padre, tu rodilla digo dobla. Oh Dios mío, tu lengua de confesar que Jesús está Señor, Jesús está Señor, Jesús está Señor, Padre, vota reina para siempre, Padre de la gloria, no te manera boca, no te manera Padre Santo, vota Dios real, vota Dios vivo, Padre Santo, oh Dios de la gloria, toca el noche, Jehová, Padre, supla el noche, llena el noche, Padre Santo, por presencia, Tata, está real. Esto es real, tu presencia está real, tu presencia está real, Padre, está necesario, Tata, los mete de Jehová. Oh sí, Señor Jesús. Sí, Jesús, aleluya. Mi Dios es grande, exaltaré, tú eres santo, y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré, tú eres santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanza al Señor. Nos adoramos nombre santo Jehová. Nos está exaltado Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso. Bota maravilloso Padre. Bota real Dios mío. Bota digno Padre Santo. De tu honra y gloria Jehová. Danke Señor Jesús. Danke Espíritu Santo. Danke oh Dios de la gloria. Danke oh misericordia Señor. Alabanza a Jesús. Aleluya. Oh iglesia. Llamamos Dios danke. Sentimos libre hoy noche. Llamamos Dios danke. Danke por oportunidad estar aquí. Danke por su privilegio. Danke Señor Jesús. Danke mi Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendice a mi hermana ricamente. Dios bendice a mi hermana. Quem está viva. E na seu nombre. Bom bendito em casa de Deus. Ao tarde aqui. Amém. Cada de birumana, ao noite também, que está sintonizando nós maneira sempre, bota bom bini em lugar aqui, amém. Naturalmente, no lugar, pero espiritualmente aqui dentro junto conosco, amém. Pastor, nós sabemos com liberdade, Deus lo visita de maneira sempre. Solamente abrir o coração, ele o hace, lo qual que tem de assim de minha vida, amém. Alabança ao Senhor, nós estamos seguindo a tarde aqui com a leitura da palavra de Deus, junto com nossa irmã Maria Angela Oliana. Amén, gloria a Jesús. Yo menciono a mi hermana, que está viva. No su nombre. Me la nos abrenos palabras en Salmo 6.2. Nos toca leer ese versículo 5, teco versículo 8. Salmo 62, versículo 5, teco versículo 8. Gloria a Jesús. Mientras vos te busques, sigue alabando a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Es palabra de Dios, te voy a leer en nombre de Tata, de Dios y su Santo Espíritu. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad de Él
Delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Dios Tata, Senhor, assim, abo danke por a palavra, Senhor, abo prosperar a palavra de nosso coração, Senhor Deus de glória, que sempre nos possa, Senhor, que abo da nos refúgio, Senhor Deus de glória, abo da nos esperança, Senhor Deus de glória, abo da nos barranca fuerte e nos salvação, oh Senhor. Danke nos todo nabo de nome de Cristo Jesus. Amém. Deus bendiga a minha irmã ricamente, nosso irmão Axel junto conosco. E a Deus, aleluia. Vamos seguir alabar e adorar a Deus, amém. De cantiga na noite, junto com o nosso grupo Amisadai. Alabança ao Senhor. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién está viva? Y en su nombre. Gloria a Dios. La ganosa oración pide Dios y danza en alabanza aquí. Dios Todopoderoso, Señor de la gloria. Tata Santo, nos alabamos. Glorifica o nombre santo, Jehová de la gloria. Ora, romana, aleluia. Oh Senhor Jesus, no momento aqui, Senhor. Nós também cantar para o Deus meu. Usa nossas vozes para nos cantar um especial, Deus de la glória. Glorifica o Mestre, aleluia, um especial. Nós alabamos, Senhor. Até tua armadura de Satanás, Senhor, Deus meu. Ajuda-nos para seguir para diante. Glorifica o Mestre, Senhor Jesus, aleluia. Para Deus de cantar no nosso gol do bendição, no nome de Jesus. Nós pedimos tudo isso aqui no nome de Jesus, amém, aleluia. Danke, Senhor Jesus. Danke, Tata, danke, meu rei. Alabanza al Señor. Nós também cantamos um grupo bisa. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Aleluia. Alabança ao Senhor. Glória a Deus. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, porque sei que estás aqui. Minha alma te alaba, minha alma te alaba, minha alma
alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. mi alma te alaba, Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Os cantos sumo da bisa cai, não está caindo, amém? Glória a Deus. Cai, não está caindo. Muralla de Jericó. Pueblo de Dios, Dale un grito de fe, Bambacha muralla a boa cai, não está cayendo. muralla de Jericó. Pueblo de Dios, Dale un grito de fe, Bambacha muralla a boa Bambacha muralla a boa Bambacha muralla a boa Bambacha muralla. a boa Gloria a Dios, Natura grita, y muralla. acá bo. Gloria a Dios, natura grita, Y muralla, acá bo. Asabuma, Abrigo boca, pavo, murana, boca, Yahweh, Asabuma, abrigo boca, pavo, murana, boca, Yahweh. canta cayendo, muralla, y Jericó. Pueblo de Dios, dale un grito de fe. Bambacha e Muralla, aboa, canta cayendo, muralla, y Jericó. Pueblo de Dios, dale un grito de fe. Bambacha e Muralla, aboa, Bambacha muralla, aboa, Bambacha muralla, aboa, Bambacha muralla. amen, aboa, Gloria a Dios, natura grita, y muralla. acá bo. Gloria a Dios, Natura grita, y muralla. acá bo. Asaboma, Abrigo boca, abo muralla. boca, Yahweh. Asaboma, Abrigo boca, abo muralla. boca, Yahweh. Aleluya, Dios aquí na amén. Asaboma, abrimos boca y alabamos a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Natura grita, Y muralla. boca, Yahweh. Y gloria a Dios. Natura grita, Y muralla. acá bo. Asaboma, Abrigo boca, abo muralla. boca, Yahweh. Asaboma, Abrigo boca, abo muralla. boca, Yahweh. Gloria a Dios. Dios aquí na amén. Gloria a Dios. Asaboma, siruma, asaboma. Y alaba al Señor.
Abibubuka Nabomura Erampota Yahweh Asaboma. Abibubuka Nabomura Erampota Yahweh. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Miro una por sitio un rato, amén. Mientras tanto, hermana Soraya Menchei, de parte de saludo a buena noche. Glória ao Senhor. Bom menino a turma, manco está aqui na presente. Amém. Amén. Glória ao Senhor. Nós estamos gostando da presença de Deus. Gostando do privilégio que Deus está dando a nós. Amém. Para nós por gozar em sua presença. Amém. Glória ao Senhor. Mirando o dia que nós está passando aqui, certamente é um privilégio para estar na presença de Deus. Porque não está fácil, minha irmã. Glória ao Senhor. E nós saco, nosso romana, nosso país romana. Aqui banda e também leu fora de casa. Antine é difícil no momento aqui, pero nós temos privilégio de por reunir junto de casa de Deus e alabar seu nome, amém? Glória ao Senhor. Pues, me que ama bom menina, está visitando nós, está visitante a noite, pero também bom menina, minha irmã, e é uma na casa que está sintonizada também via meio social de YouTube e Facebook, amém? Bom menino, vou acompanhar-nos a noite, vou também receber a palavra para meio na digital, amém? Glória ao Senhor, Deus está aqui, Deus está na casa também, cubo, pues, goza conosco, dê a palavra de Deus, que Deus lo trece bendição grande para su pueblo, amém? Deus bendicionar minha irmã. Amém. Glória a Deus. Agora nós estamos para minha irmã, tanto o que não passa, para por recoger ofrenda. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Alabanza a Dios. La ganamos esa oración para ofrenda, amén. Dios está, nos está agradecido que va para ofrenda aquí a hoy noche, mi Dios. Señor, me pido para el Santo, bendición a cada instante que va a ofrenda de momento aquí, tata. Multiplicar, oh Dios, Señor, abrir puerta para nada que va, me te rogado, mi Dios, de nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Jehová avisa a Moisés, Allá arriba te na alto. Jehová avisa a Moisés, Allá arriba te na alto. e candela de altar, En este que e ascendí. candela de altar, En este que ascendí. lobo ponta bomés, Sacolo mi vaya siene. lobo ponta bomés, Sacolo mi vaya siene. Jehová lo vai contestar, Tirando palo ni ve candela. Jehová lo vai contestar. Tirando palo ni ve candela. Jehová avisa a Moisés, Allá arriba te na alto. Jehová avisa a Moisés, Allá arriba te na alto. e candela de altar, En este que ascendí. e candela de altar, En este que ascendí. lobo ponta bomés, Sacolo mi vaya siene. lobo ponta bomés, Sacolo mi vaya siene. Jehová lo vai contestar, Tirando palo ni ve candela. Jehová lo vai contestar. Tirando palo ni ve candela. Palo de mi candela, Palo ni ve candela. palo de mi candela, Palo ni ve candela. tirando palo de mi candela, Palo ni ve candela. tirando palo de mi candela, Palo ni ve candela. Jehová lo vai contestar, Tirando palo ni ve candela. Jehová lo vai contestar. Tirando palo ni ve candela. Vai no oração, Vai una oración. vai no oração, inimigo tengo vai, Vai una oración. Vai una oración. Vai una oración. e marisa tengo vai, Vai una oración. Vai una oración. Vai una oración. e muraiana no cai, Vai una oración. Vai una oración. Vai una oración. e poder de Deus no cai, e poder de Deus no cai, Vai una oración. e muraiana no cai, Vai una oración. e marisa tengo vai, Vai una oración. inimigo tengo vai, Vai una oración. barulho de mi candela, Palo ni ve candela. barulho de mi candela, Palo ni ve candela. barulho de mi candela, Palo
mi candela. Valori me candela. Valori mi candela. Valori me candela. Candela, candela. Candela riba mi. 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 On est bien bendigosé. Candela riba mi. On est bien bendigosé. Candela riba mi. Candela, candela. 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 Candela riba mi. On est bien bendigosé. Candela riba mi. On est bien bendigosé. Candela riba mi. Vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Yeah, vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Yeah, vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Yeah, vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Yeah, vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Yeah, vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Yeah, vaya, vaya, vaya. Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Can you do something to God? Fire fall on me. Yeah, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Yeah, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Sí, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Sí, fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Ayúdame, Fuego sobre mí. me dia bendigosé. Fuego sobre mí. Me dia bendigosé. Fuego sobre mí. Me dia bendigosé. Fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego. 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 Fuego sobre mí. Me dia bendigosé. Fuego sobre mí. Me dia bendigosé. Fuego sobre mí. Dive, dive, dive. Dive como es un muere. 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 Le jouvango d'arriver. Dive como es un muere. Le jouvango d'arriver. Dive como es un muere. Dive, dive, dive. Dive como es un muere. Dive, dive, dive. Dive como es un muere. Le jouvango d'arriver. Dive como es un muere. Le jouvango d'arriver. Dive como es un muere. Allí des hommes de God. Fire fall on me. Comme il dit à Bendigosé. Fuego sobre mí. Mon el dit à Bendigosé. Candela riba mi. Mon el dit à Bendigosé. Candela riba mi. Alléluia Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Fuego, fuego, fuego. Dis feu, dis feu, dis feu. Fuego sobre mí, aleluya. Fais sous moi. Amén. Ahora más que nunca Qu'on y a plus que jamais. necesito, Que nous besoin. deseo, Désir. fuego. Dis feu. ¿Cuándo desean fuego en esta Qui noche? désire dis feu à soi. Abrimos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Révélation chapitre 3. Alabanza a Jesús. Alléluia. Apocalipsis capítulo 3. Révélation chapitre 3. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Versículo 14. Versículo 14. Mis hermanos lo tienen. Mi romana tiene. Alabanza a Jesús para siempre. Cristo vive. Cristo te Cristo reina. Cristo te reina. A su nombre sea la A su gloria. nombre sea gloria.
Leemos la palabra de Dios en Apocalipsis 3:14. Nós lemos a palavra Em de nome Deus del em Padre, Revelação, del Hijo capítulo y del 3, Espíritu versículo Santo. 14, de nome de Tata e o Espírito Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Écris ange l'église qui dans la ville la Odysséa, dit comme ça, monde qui vérité, monde cap di vérité, Jean lia sans pas menti, lui-même qui sous tout ça, bon Dieu créé, mais ça li voye dire. Vamos a orar a Dios. On a prié bon Dieu. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. On a demandé bon Dieu pour parler avec nous à soir. À ce moment-là, levez main, alléluia. C'est la parole qu'on a, felice on a, alléluia. Nous acclamons à Dieu, commencez à créer dans bon Dieu. Dios tata de la gloria, Dios de misericordia, Padre Santo, nos reconoce, Padre Celestial, a votre son, Padre amado, único, Padre amado, cumbia de honra, gloria, alabanza, Padre. Tata Santo, ahora noche miré, nos reunimos aquí en el lugar, aquí, Padre. Señor, no da casualidad, Dios de la gloria, no da en vano, Padre Santo, mas para permitirnos que va, también dos of más reunidos em bom nome e não botar presente. Senhor, botar aqui dentro presente para bendicionar a boa igreja hoje noite. Padre Celestial, no momento aqui, Tata, cada estão sintonizar, Padre, preparando, Tata, para receber de Padre amado. Senhor, manda uma palavra, Jeová, palavra que nós temos, Jeová, a botir, Padre Santo. Tata, mira você, Deus mío, usa solamente um vaso de minha presença, de minha mão, Tata, me derrogava, Deus mío, use, Jeová, oh, Deus da glória, tu local, Padre Santo, o vosso hoje noite, mirei, qualquer poder de oscuridade que Jeová nos está declarando poder inoperante hoje noite, Padre, e nos está repreendendo de nome de Jesus, Padre Santo. Deus da glória, bendice na boa igreja, Padre, abre porta de arriba, Jeová, bendito de cielo, Padre Santo. Senhor, manda lluvia, oh Deus, manda candela, Jeová, manda candela, Jeová, nos mete, Senhor, nos te rogamos, Tata, de nome de Jesus, amém e amém. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Y di al Señor: Señor, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Mi corazón está abierto para recibir tu palabra. Alabanza al Señor. Cristo vive. Cristo reina. Amén. El Señor vive y reina para siempre. Alabanza a Jesús. Glorificado sea el Señor. Amén. Dios vive, Dios reina. Vamos a continuar con Apocalipsis. Nós também seguimos com o Amén. book de Estamos Revelação. finalizando. Nós estamos finalizando Amén. El tiempo de la gracia. o tempo de graça. Como ustedes ya saben, Maneira você não acaba. que el libro de Apocalipsis se divide en tres partes. O book de Revelação está dividido em três Las partes. cosas que has visto, E coisas que você mira, que es el capítulo 1 que capítulo 1 y capítulo 2 y 3. e capítulo 2 e Que son las 3. cosas concernientes a las iglesias E coisas que concerne a que igreja, representan la gracia. que representa a graça. Pues capítulo 2 y 3 Pois capítulo 2 e 3 abarca un periodo de más de 2000 años. abarca período de mais de 2000 El anos. capítulo 4, Capítulo 4, ahí ya empieza el rapto. e Amén. não rapto está começar. Alabanza al Señor. Hemos visto ya, Nossa mira acaba. alabanza a Jesús, 6 iglesias. 6 igrejas. Como ya saben, Maneira você dançar. Dios mandó 7 cartas Deus manda 7 a cartas 7 iglesias nas 7 igrejas existentes en que Asia. existem na Ásia. De las cientas iglesias que existían, De na igreja não que Dios estava a escogió estos existir. 7 Deus escolhe que existían en ese tiempo que estava a existir tempo aí y que tenían la condición que la carta describía, e que estava tem a condição que a carta está pero que descrevendo. representa también Para estar representar un também periodo de la iglesia período de igreja. en la historia. Tem história. Eran iglesias proféticas Não también. estava a igreja profética também. Y hoy nos toca la última iglesia. E a está beurt de laatste igreja. Hemos visto la iglesia de Éfeso, Nossa mira igreja de Éfeso, amén, fundada por Pablo, que wordt fundada por lleno Pablo, de fuego, bien de candela, representa el periodo esta representa el del año período 30 hasta el 100. de año 30 de Cuxim. La iglesia era fuegoso, A igreja estava bien casi de 70 candela, años. casi 70 años. Después comenzó a menguar. Depois ela começa a menguar. Nosotros tenemos que ser fuegoso Nós me certa fuegoso
hasta el rapto de la Pena iglesia rapto de iglesia. o hasta nuestra muerte. Of pena nos morto. No podemos perder el fuego. Nos no po perde e candela. Dios no quiere que perdamos el fuego. Dios no quepa nos perde e candela. Dios no necesita sprinters. Dios no mester di buladona. Sprinters son los que corren distancia corta. Buladona te 100 stanco da metros. corre distancia ng Amen. quartico, Cuando 100 uno- meter. Sprint. Amén. En español es sprint. Alabanza a Jesús. Na español ta Distancia spring. corta. Distancia 100 quartico metros. di 100 Cuando meter. uno corre una distancia, un atleta corre 100 metros, Ora un atleta ta corre 100 meter, usa toda su energía, eta usa tur su energia, toda su fuerza, tur su forza, porque sabe después va a llegar a 100 metros. paso 100 metros. esa que tinko llega 100 meter. Amén. Pues sale Pues eta con sali, todo lo que tiene. ku tur lo que eting. Alabanza al Señor. En los 200 metros, Na 200 meter, amén, necesito un poquito más de estrategia, pa carrera nan di 200 meter, me este un Por- poco más de pero son 200 estrategia, metros. pero ta 200 meter. pero aún es muy corto. Pero ainda eta cortico. Hay personas, Ting gente, amén, hermanos, que con los 200 metros también ku e 200 meter na itambe, usan toda su energía. nanta usa tur ng energia. Pero Dios no necesita esos tampoco. Pero Dios no mester di esainan tampoco. Ni los de 300 metros. Ni es nan di 300 meter. Ni los de 400 metros. Ni es nan di 400 Dios meter. necesita los que corren el estadio muchas veces. Dios mester di es nan ko po corre din Que estadion corren el varios via. estadio muchas veces. Es nan ko ta corre din estadion varios via. Alabanza a Jesús. Porque es una carrera Pasó un larga. carrera largo. Y dice Hebreos 12 Y Hebreos just 2 que hay que kapisa, correrla con como este corre paciencia. con paciencia. Hay muchos que se levantan, ra, 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 Ti ra. hopi talanta, ra, 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 Amén. Y ra. te critican a usted que estaba tantos años ahí. Inanta critica abo Y kutatinang después, hopi aya. ¿dónde están? Y después unda nanta, Dios necesita a aquellos Dios ting mester di que son esna, maduros kuta y maduro. saben correr este Y camino. kusa corre ribe caminda aquí. Esta iglesia al llegar a los 100 años, a años 100, E iglesia aquí llega Comenzó a aya nan menguar. shen y ela kumisa la iglesia mengua. deseable, E iglesia la deseable. iglesia fuegoso, E iglesia kutaba dana la iglesia candela. del primer amor E iglesia dia pro meu amor. comenzó a perder el primer amor. A começar a perder su pro meu Y amor. Dios permite persecución E Dios te permite y llegamos a la persecución. condición de la iglesia de E Esmirna, nós te chega na condição de igreja de Esmirna. la iglesia perseguida, A igreja la perseguida. iglesia fiel hasta la muerte, A igreja fiel te na morto. la iglesia que Dios promete una corona. A igreja que Deus te promete corona. 200 años 200 de anos persecución de persecução. de los emperadores, De emperador matando a cristianos. matando cristianos. Pero lo que el diablo no entiende Pero lo que diabo no te Esto no es de comprende hombre. es que no te cosa de gente. es de Dios. Está de Dios. Hitler mató 6 millones de judíos, Hitler mata 6 milhões de judíos. pero no pudo exterminar el pueblo de Dios. Pero no por acaba con el pueblo de Dios. No hay presidente, No tiene no hay presidente, diablo no tiene que diablo pueda detener que stop al pueblo judío el pueblo y judío la iglesia. y la iglesia. Vamos para alabar al Señor. ¿Cuánto para alabar al Cristo Señor? vive. Cristo está viva. Y después Y después Vemos nos de la mira iglesia perseguida, con la iglesia la perseguida, iglesia fiel hasta la la muerte. iglesia fiel te muerto. Alabanza al Señor. Amén. Alabanza a Jesús. Adora a tu Dios en esta Adoraba a noche. Dios esta noche. Cristo vive. Cristo está La viva. iglesia perseguida y la iglesia fiel hasta la La muerte. iglesia perseguida, la iglesia fiel te Alabanza a muerto. Jesús. Amén, hermanos. Que un emperador romano Con un emperador se romano convierte. a convertir. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. ¿Cuál para alabar al Señor? Amén, romana, ¿cuánto para alabar a Alabado Dios? Dios en esta noche. Alababa a Dios esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Hay que el cámara un poquito más cerca para que puedan ver los que están sintonizando también. Mestre, Amén, a hermanos. cámara más seca para estar Alabanza a mira Jesús. para Cristo o vive. también. Cristo reina. Su Cristo nombre te sea la reina, gloria. na su nombre sea tu Cristo gloria. vivo. Cristo está vivo. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Un supuesto emperador Constantino Un supuesto emperador Constantino entrega su vida al Señor. está entregar su vida al Señor. Alabanza al Señor. Se convierte al Evangelio. Está convertido en evangelio. Glorificado sea Jesús para siempre. Amén. Y saca la iglesia de las cuevas. Y esta saca iglesia fue de cueva. Saca la iglesia de donde está escondido. Esta saca iglesia foi caminhando Ahora iglesia escondida. recibe una posición. Ahora iglesia está En recibiendo el posición gobierno. de gobierno. Pérgamo. Pérgamo. Pertore
Per significa toren. Gamo, enlace. Y gamo significa La matrimonio, señorita iglesia. enlace. E iglesia que estaba da señorita. Señorita iglesia. Iglesia que se estaba da casa. señorita. Ta casa. Amén, alabanza al Señor. Con el pervertido gobierno, Estado. Estado pervertido. Tenemos que estar adentro, sí, alabanza al Señor. Amén, alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Cristo vive. Cristo está viva. Unión de la iglesia y el mundo. Unión de iglesia con Y mundo. aquí se puso la base Y aquí nan apone e para la iglesia fundation católica. para a iglesia católica. Amén. Alabanza a Jesús. En el año 590, Na aya ng 590, 590, na aya ng amén, 590, vemos la iglesia de Tiatira. nós também a iglesia de En el Tiatira. año 600, De aya 600, la iglesia católica nombra a su primer papa. iglesia católica ta nombra ng primer papa. Amén. Allí empieza el periodo de 1000 años E nang e período de 1000 anos ta de começar. poder de esta iglesia. De poder de iglesia Alabanza al aqui. Señor para siempre. Amén. Introducieron muchas cosas. Nang introduzir hopicos. Alabanza a Jesús, que no eran bíblicos. Kun no tava ta bíblico. Amén. Les puedo decir algunas de estas cosas Mi por mencionamos ang algum dia Que no costa eran aqui. bíblico. Kun no tava ta que bíblico. Jesús no los instituyó. Que Jesus no a instituir. No hay base bíblico para estas No tem cosas. fundeste bíblico para encostar aqui. Cuando para alabar al Señor. Quanto por alabar Senhor? Amén. Son tradiciones. Nanta tradição não. Amén. Que esta iglesia introdujo. Que a igreja aqui a Que anula introduzir. la palabra de Dios. Que anular a palavra de Es Deus. que el imperio romano E costa o Império Romano. tenían la religión babilónico. Nanta tem a religião Y babilônico. en esa religión E tem a religião tenían ciertas costumbres. Nanta tem certo costume não. Amén, hermanos. Y allí la iglesia cristiana E aí não a igreja comenzó a cristã adoptar ciertas cosas a começar a adoptar Que no certo eran coisa não. bíblicas. Que não estava bíblico. Por eso un grupo se separó Pensei grupo a separar. y comenzaron a criticar la iglesia. E na começa a criticar Y a ahora la igreja. iglesia comienza a perseguir E agora a igreja está começando a a esos perseguir. cristianos. A igreja está começando a y, perseguir a y cristiana matar a muchos cristianos. e mata roupa cristiana. Amén, hermanos. Algunas cosas. Alguma coisa. En 607 después de Cristo, Na 607 depois de Cristo, Bonifacio III, Bonifácio por primera III, vez se le da al obispo de Roma el nombre Papa. para primeira viaja, tá dona é o bispo de Roma e nome Papa. 709, Na 709, besar el pie del Papa. sunte pia de Papa. 786, Na instalaron, 786, instituyeron nanga instalar, nanga adoración de instituir, imágenes y reliquias. nanga instituir adoração Mira de la historia, imagem hermanos. e relíquia. Amén. Relíquia. 850 Na comienza el 850, uso de la agua bendita. a começar a usar água bendita. ¿Sabes cuando yo comencé a dudar de la agua bendita? Você aqui hora ma começa a dúvida de água bendita? Una vez yo fui a la iglesia cuando era joven Viaja tempo me tava da jovem, me aba igreja. 14. Me da tinha 4 y iba a anos. meter mi mano ahí E me tava da barrinha, me man aí y dentro. vi algo mover ahí. E ma mira coisa move aí dentro. Y había un cosa de zancudo ahí, esos E tá tem Como se llama? larva de sangura aí zarapos nada. de zancudos nadando ahí. Larva de sangura No, tava da sapos, landa aí bicho dentro. de sangura, es ellos. Huevo de De sangura sangura. da landa aí dentro. Sangura, esa que de sangura tampoco. Ah, sangura, ¿es que de sangura? Amén. Suyo. Você aqui com a sangura, yuja sangura. Amén. Es como un larv, un bichi en Desta agua. maneira bicho tem água. Yo dije, ¿cómo puede ser que las aguas benditas no mate ese animal? Então, me diz mim mesmo, como é possível com água Es bendita agua não tá parada por mata e muchos bestia días. aí? Passou da água que para o pedia. Lugar para dengue, hermanos. Lugar para dengue humana. Amén. Y dije, no voy a meter mi mano en esa cosa Amém, hedionda. amém. Da Bahia me mandem Pero costinho aí. en el año 850 comenzaron a usar la agua bendita. Pero na AIA 850, na começou a usar água 995, bendita. Na AIA 895, Canonización de los muertos para devoción y adoración. na começa a canonizar e morto Ah, na gloria a para Dios. Amén, adoração. hermanos. 998, Na 998, amén, ayuno los viernes y en cuaresma. na começa a ayunar iba e jabiarna nang iden quaresma. Dice que el viernes que pasó Nanta bisa ko era la, ¿cómo jabiarna se ko llama el apasa viernes?
Pero lo llaman ahora Viernes Negra. Tabata Por el Viernes coronavirus, Santo, aleluya. pero ako kinaya mele Amén, hermanos. ja Viernes En Preto di coronavirus. 1709 E na se 1709 establece el celibato para los sacerdotes. estabelecer esse celibato para sacerdote não. Celibato. Celibato. Amén. No pueden casar. Na no por casa. En el año 1090, Na ano 1090 el rezo del rosario. rezamento de rosário. No hay algo que atrae más a demonios, es el rosario. Não tem nada que atrair demônio mais tanto que o rosário e Fuimos a orar cuando era más joven. tempo me tava tamação, não E sabia hice se una fortuna por oração, una persona. não sabia se oração na ser fortuna na jóvenes. pessoa para uma pessoa junto Amén. que jovem Y não. esa persona estaba endemoniada. E a pessoa estava Y Dios me endemoniada. decía que ella tenía cosas puestas. E Deus estava avisando que estava em coisa não vestir. ¿Qué tienes ahí? Que cobotinha Y não. sacó un rosario. E ela saca um rosário. Yo tiré ese E rosario. a matéria rosário El foi. poder de Dios cayó. E o poder de Deus cai. No hay una cosa que atrae más demonios No que te- es el rosario. Não tem algo que atrai mais demônio que o ¿Ustedes rosário. saben de ese rosario? ¿Lo saben? Você sabe que é rosário Amén. e Esa tá? cadena redonda con É algo cadena así, rondou e con una cruz com cruz y no sé cuánto de esas pipitas. e não sei quanto kralchi mais tem na dia. Amén. Que hacen oración a quién? E nada se use para se oração Maria? na quem? Na Maria? ¿A dónde está María? A onde Maria tá? Allá arriba. Aí arriba. Ahora, María no escucha. A Maria não te ¿A atende. quién está haciendo oración Na entonces? quem bota sendo oração e A ora los e demonios. na é demônio não. Amén, hermanos. Santa María, Mamá de Dios, ten piedad de nos, aborta en amor. María no está. Maria não tem. Entonces presenta un demonio allí. E demônio te apresenta aí na. Alabanza al Señor. El rezo del rosario es algo muy malo. Rezamento de rosário tá algo roubo malo. En 1184, Na la 1784, Inquisición, nang introduzir matanza de Inquisição. cristianos evangélicos Matança de cristianos que no evangélicos. aceptaban tales prácticas Que não estava a aceitar e praticar não é. antibíblicas, Praticar paganas. antibíblico. Y esos Praticar cristianos que no pagano. aceptaban el señorío del Papa, E cristiano que não estava a aceitar sino de senhorio de nuestro Papa, Kyrios, Señor Jesucristo. pero não estava a aceitar senhoria Amén. de nos En Kyrios no Senhor 1190 Jesucristo. comenzaron a vender indulgencias. Na 1790, não começou a vender indulgência. Amén. Pagar dinero Não te paga sem, para ser perdonado guardo perdonar. por un hombre Dor de que necesita gente, ser perdonado. o também mestre de perdão. Esto es vender el cielo, hermano. Esse aí também de cielo romano. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Critican nuestro pedir ofrenda y diezmo, Nada criticar nos pedimento de ofrenda e diezmo. pero es mejor que esta mentira. Alabanza al Pero Señor. esse aí também é que mentira aqui. Y es bíblico. Además, é bíblico. Alabanza a Jesús. En 1215, Na la 1205, transubstanciación, não introduzir cambio de la sustancia del pan algo assim, não. y del vino Não cambia o en pão el e a cuerpo y la vinha, sangre de Jesucristo. Y así hay tantas tem cosas, hermanos. sangue e carne de En Jesucristo. E assim tem tanto coisa 1854, romana. la Inmaculada Concepción de María. E na 1600 algo e Imaculada Amén, Concepción hermanos. de Maria. En 1508, Na 1508, el Ave María aprobado. e Ave Maria da guardo aprovar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Si quieren, los que quieren saber más, Estão com que sa mais, saco copia y le mando para ustedes. me da saca cópia e me da manda para Alabanza a você. Jesús para siempre. Es la iglesia de Tiatira. Essa aí é a igreja de Amén. Tiatira. Y después Martín Lutero, E depois Martin un Lutero, pastor católico, pastor en el católico, tiempo de la Reforma, na tempo de Dios reforma, lo revela Deus te y revela él se separa. e está separado Y levanta e la iglesia protestante, a igreja un protestante, remanente. um La sobrar, iglesia que protestaba a igreja que estava a contra la iglesia protestar, existente. da igreja que está existir. Amén, hermanos. Y en el año 1750, E na AIA 1750, amén, la iglesia 1650, misionera, a igreja la missioneira, iglesia de Filadelfia, igreja de Sardis Filadélfia, Sardis se separó de la ela idolatría, separar fora de de idolatria, todas esas de cosas tudo coisa que eran profundidades de Satanás. estava da profundidade de Satanás.
El católico no es salvo. O católico não está Son salvo. profundidades de Satanás. Da profundidade de La Satanás. adoración de imágenes Adoração de es imagem algo terrible. é algo La terrível. adoración de imagen Adoração de es adoración del imagem diablo. da adoração de diabo. Los que tienen, antes iban los brujos. Estão antes estava também se que Hasidona de brua. ¿Qué imágenes tenía ese brujo? Que imagem é Hasidona de brua e estava tem? Eso es el pasado, no tengan vergüenza, vamos. É coisa antes, não tem vergonha, sabe cos. ¿Cómo? ¿No hay que ir a brujo? Não me Amén. este vai se casi doi brua. Todas esas imágenes Toda imagem é que la iglesia adora que a igreja está adorando. usan los brujos É bruxo, Hasidona de brua da para rusa. venderte un hechizo, un no sé qué, ¿cómo se Para llama? vender trabalho. ¿Por qué usan las imágenes? Brua. De com Porque imagem, detrás de cada imagen passo atrás de cada imagem hay demonios. tem demônio na. Alabanza a Jesús. ¿Cómo puede ser Comportar. que esa imagen que yo adoro, Com imagem que me está esa adorar misma imagen usa los brujos? é mesmo imagem é Hasidona de brua da Es usa. imposible. Tá impossível. Dicen Nanta que bisa. oraban con los sudarios de Pablo. Nanta O bisa Pedro. que não estava da hasi oração com el lenço Uno de los de dos. Pablo ou de Pedro. Y llevaban los lienzos, sudarios de Pedro o de Pablo, E não estava da usa el lenço de Pedro. y tocaba a la gente, E estava da Michico e y gente la não. gente era E gente libertada, não estava da guardo la libertad. gente era sana. E gente não estava da guardo Amén. sana. Si tomamos ese sudario Se nós com el lenço y lo damos a un hechicero, e nos donou assim doi brua. esos demonios no podían descender, alabanza E al demônio Señor, aí não pobabia por la bo. unción que había. en Pega él. chão que estava tem. Amén, hermanos. Eliseo estaba años muertos y ahí en un hueco, alabanza Eliseu a estava Jesús. tem anha não morto de graf. Y la gente iba llevando un muerto. E a gente não estava carregando Y, morto, vinieron los defunto. enemigos, E inimigo dejaron não ese vem. muerto caer, Não arrisa é defunto e lá que salieron cai. corriendo. E não sale na Y cadeia ese da pai. muerto cayó sobre los huesos de Eliseo. E é morto e a cair e behueso não de Eliseu. Estaba muerto. Eliseu estava Cuando cayó, morto. Ora que é defunto a cair e recobró bater. vida. Ela recobra vida. Por eso cantamos unción hasta los Ta huesos. pensei nós ta canta chão tem hueso não. Amén, hermanos. Amém, romana? Para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor? Pero Sardis no restauró la presencia de Pero Dios. Sardis não logra restaurar a Y Dios presença de comenzó con Deus. avivamiento. E Deus a começar com Amén. avivamento. Con la iglesia de Com a Filadelfia. igreja de Filadélfia. Una iglesia llena de fuego. Uma igreja llena de Una candela. iglesia misionera. Uma igreja Desde el año missionária. 1750. Ne año 1750 tem rapto. ¿Cuándo están esperando el rapto? Quanto está esperando o rapto? Amén, hermanos. Y por último, E para último, amén, la iglesia de a Laodicea. igreja de Laodicea. La última iglesia É da laster que igreja. ya está en acción Cuidado de y ação. durará hasta la mitad de la gran E tribulación. não lo tem na metade da Esta grande iglesia vamos a ver tribulação. en esta noche. A igreja aí nós Es la trabalhamos iglesia a noite. ecuménica. Da igreja ecumênico. Amén. Es la iglesia moderna. É da igreja moderna. Una iglesia rica. É da igreja Una iglesia rico. llena de influencia. É da igreja llena de Es la influência. unión de las iglesias. Esta é a união de igreja. Bueno, para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. Y esa iglesia vamos a ver en esta E a noche. igreja aí nós trabalhamos a Alabanza a noite. Jesús para siempre. El primer versículo dice, É para o meu versículo da bisa. amén. El Amén. primer versículo, versículo É 14. para o meu versículo, Y escribe el versículo ángel de la 14. iglesia en Laodicea. Escribe na ángel da igreja de Laodicea. La iglesia de Laodicea A igreja de era una iglesia Laodicea fuerte. estava uma igreja Era una forte. iglesia prosperada. Estava uma igreja com a Pero guarda a esta prosperar. iglesia, Pero a igreja Dios aqui, lo exhorta solamente. Deus está exorteso. Dios lo censura Deus solamente. está censureso. No había nada bien en esta Não tem iglesia. nada bom da igreja aqui. Una iglesia que fue fundada en los tiempos de Pablo. Uma igreja que guarda fundada em tempo No de diga que la Pablo. iglesia de Laodicea era católica, era iglesia pentecostés. Mi nota pensa que a igreja Laodicea estava tão igreja Pero que nesse católica, tiempo estava tão igreja se desvió pentecostés, tanto. pero de tempo Amén. a Dios lo desviar censura solamente. e Deus está censura solamente. Pero era una iglesia Ela grande, estava tão igreja una iglesia grande, fuerte, uma igreja forte, una iglesia uma próspera igreja materialmente. materialmente próspero. Amén.
Esta iglesia de la Odisea A igreja de Laodicea aqui representa la apostasía. representa a ¿Qué es apostasia. apostasia? Que é apostasia? Apostasía es abandonar la palabra de Dios. Apostasia está abandonar a Cuando palavra de abandonamos Deus. la palabra de Dios, Ora nos abandonar a palavra No de tenemos Deus, fe. nós não tem fé. cuando no tenemos fe, Ora nós não tem fé. otras cosas toman lugar en nuestras Outra vidas. coisa está em lugar de Y nos esta vida. iglesia E a igreja representa la está apostasía, representa a muy apostasia. especial en estos tiempos del fin. Especialmente é temporada de fim Y esta aqui. iglesia A igreja aqui seguirá hasta la mitad de la gran lo tribulación. sigue até na metade de grande tribulação. Y ahí va a haber total apostasía, E aí não lo tem apostasia total. total abandono de la palabra de Dios. Lo tem abandono completo Amén, por hermanos. a palavra de Usted no Deus. ve Bueno, tá mira. Cuando hay cosas que atraen la atención del mundo, Que ora tem coisas que atrai a atenção do mundo. esta iglesia surge. A igreja aqui está Cuando había surge. problemas en la política aquí en Bonaire, Ora tem problema de política se aqui na Bonaire. unieron las iglesias A igreja não une para dar consejos a políticos. para dar consejo na política. Alabanza al Señor para siempre. Ahora que hay coronavirus, A que tem coronavírus, se unieron otra vez. não une a trobe. Alabanza a Jesús para siempre. Y dicen que unión es fuerza. E não tá pensa que união tá força. En este caso no. De caso aqui Alabanza a não. Jesús. Amén, hermanos. Amém. Y a la mitad de la gran tribulación, E na metade de grande el tribulação, anticristo va a destruir a esta o iglesia anticristo lo destruye a igreja y se va a aqui. declarar Dios. E ele guarda declarar La a Odisea Deus. consiste de dos palabras. La Odisea está consistir de duas palavras. Amén. Laos, Laos, que es pueblo, que é pueblo, y dique, e dique, que es costumbre, que é costume, manera, maneira, derecho, direito, gobierno del pueblo. governo de pueblo. Laos, Laos, pueblo, pueblo, dique, dique, costumbre. costumbre. Amén, hermanos. Iglesia de propia complacencia Uma igreja que está complacer su mês. y de espíritu humano. E de espírito humano. Una iglesia Uma que el igreja pastor hace que o pastor lo que está los assim, creyentes quieren. lo que é creyente não El quer. pastor predica É lo pastor que está los predicar creyentes quieren lo que escuchar. creyente não quer entender. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, romana. Alabanza a Jesús. Amén. Amém, romana. Esta iglesia A igreja aqui predicaba estava a lo que la predicar gente quería lo escuchar. que a gente não quer escuchar. Y si hay gente adinerada en la iglesia, E se tem gente com placa de el pastor igreja, procure no predicar algo que puede ofender a la persona. o pastor está por para predicar algo que não está ofender a Usted sabe que persona. aquí no es así, ¿o no? Você sabe que aqui não é coisa e não está assim, ou não? Abre y dice amén. Quanto está bisa amém? Glorificado sea el Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, hermana. La iglesia del pueblo. A igreja de pueblo, Lo que la gente quiere, lo que a gente não el quer, pastor predica. o pastor está Y predicar. critica E está a criticar las iglesias que quieren mantener la palabra a de Dios. igreja que mantém a Y palavra Pablo de exhorta Deus. solamente E Pablo está exortando en solamente. Colosenses 2. Colossenses Versículo 2, versículo 1. Alaba a tu Dios en esta noche. Alababa Deus hoje à No noite. están acostumbrados con estudio domingo en la noche. Minha irmã não está acostumada com o estudo Amén, já pero domingo à es noite. palabra. Pero a palavra está. Colosenses 2:1. Colossenses 2, Miren 1. lo que dice aquí. O aqui que está bisa aqui não. ¿Lo tienen? Você não tem? Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pa sobre mi que pa boso saki lucha grande mita lucha pa boso e pa esnan ko ta na Laodicea. E pa tu esnan ko no amira mi cara personalmente. Le daba a Pablo dolor Nan taba ta duna Pablo dolo. al escuchar Ora Pablo taba ta la escucha condición de la Odisea. e condition di En Laodicea. Colosenses 4:16 Na Colossense nan 4:16 dice, eta bisa. Colosenses 4:16, Colossense nan cuando esta 4:16. carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. E ora que carta aqui, guardo l'esame meio de boso, laga lesea também dengue igreja de Laodicea. E boso, de boso parte, lesa mi carta Y hoy que día também vemos, for de hermanos, Laodicea. E hoje Que em dia muchas nós mira iglesias romana com hope tienen esta igreja, condición de la Odisea. tem a condição de Laodicea Amén, que son aqui. gobernados Nada guardo por el governar pueblo pa el y pueblo no por el Espíritu e Santo. não do Espírito Pero nosotros Santo. queremos ser gobernados Pero nós que por guardo el governar Espíritu Santo. dor de Espírito Por eso Santo. escogemos Pensei, nós a escolhe predicar la palabra. para predicar a palavra. Alabanza al Señor. Dios sabe
lo que es Dios bueno sabe para que nosotros. está bom para nós. Dios sabe lo que usted necesita en esta Deus noche. sabe que você menstera hoje noite. Dios sabe cuál palabra es bueno para usted. Deus sabe qual a palavra da bom para Bueno, para alabar al Señor. Quanto para alabar Deus. Sigue diciendo en el versículo 14. Esta seguibisa em He versículo aquí 14. el amén. Até aqui é amém. Amén, el amén. É amém. Eso quiere decir, Esse Él que tiene la amén. última palabra. Ele tem a última En palavra. estos tiempos, En el tiempo nang Dios aqui, tiene la última palabra. Deus tem a laster En palavra. hebreo, amén significa Na hebreu, amém significa fiel y verdadero. e verdadeiro. El amén. É amém. El amén dice estas É cosas. amém da bisa e coisa nang aqui. Y sigue diciendo, E esta seguibisa el testigo fiel y verdadero. é testigo fiel e verdadeiro. Alabanza al Señor. Amén. Amém. Déjame aquí atrás. El testigo fiel y verdadero. É testigo fiel e verdadeiro. Alabanza. Esta iglesia A igreja no era aqui ninguno de los não dos. estava ninguém de nós dois. No era fiel, E não estava fiel. no era verdadero. E não estava Y sigue verdadeiro. diciendo, E esta seguibisa el principio de la creación. é princípio de criação. El principio de la creación de Dios. É princípio de Esto criação no de quiere Deus. decir Esse aí não que quer Jesús fue el primero que Dios creó. que Jesus está é promeka Jesús guardo es criar. Dios. Jesus está Jesús Deus. es eterno. Jesus está eterno. Esto quiere decir, Esse aí que el man principio de la creación de Dios quiere decir é princípio de criação de Deus significa que Él inició la creación. que é a começar com criação. Juan 1:3 dice Juan esto, 1:3 está bisa que en el essa aqui. principio era la palabra y la palabra era con Dios. O em princípio é palavra estava Y com la palabra Deus. se hizo E carne. a palavra abrir a Y carne. por medio de la E palabra por meio da palavra existieron todas las tudo coisa cosas. na existência. Él es el principio, el autor de la creación. Este princípio é autor de criação. A esta iglesia en el versículo Na 15, igreja aqui, na Deus te versículo dice, 5, Deus está yo dizendo: conozco tus obras. me conhecebo obra não. Amén, que ni eres frío ni caliente. Cubo não está ni frio ni ¿Y caliente. quién escribe esta carta, hermanos? Quem está escrevendo a No carta era aqui? Pablo. Não estava da Era Pablo. Dios Estava da Deus. dando a Juan Donando Juan el contenido de esta carta. o contenido de carta aqui. Amén. Yo conozco tus obras. Me conhecebo obra não. Amén, hermanos. Rumanan. Tenemos una carta del Espíritu Nós Santo. temos carta do Espírito Santo. ¿Y qué dice, pastor? E o que está pensa, pastor? Dice así. Está pensa assim Yo aqui. conozco tus obras, iglesia. Me conhecebo obra na igreja. Que ni eres frío Cubo não está ni frio ni caliente. ni caliente. Así estaba la iglesia de la Odisea, sin ningún amén, Assim alabanza na al Señor. igreja de Laodicea está sem nenhum Con amém. un baño de agua frío. Mas é banho de água Y frio. mira lo que Dios le dice. E mira aqui que Deus está Ojalá dizendo. fueses frío. Mara botava da frio ou caliente. Amén. Ojalá fueses frío. cold, Mara botava da o frio caliente, hot. ou caliente. ¿Por qué, hermanos? De com romana. Los hermanos que son tibios Pastor romana que está low, confunde não está al confundir. mundano. É mundano. Amén. No son 100% cristianos. Não está 100% cristiano. No son 100% mundano tampoco. Não está 100% Y mundano la gente tampoco. puede E creer gente não pode que querer alguien así com gente assim, tiene a Dios. tem Deus. Confunde la Não está gente. confundir La gente gente não. no quiere vivir el evangelio, Gente não quer viver o pero quieren evangelho. predicar el evangelio. Pero no quiere predicar el Si no evangelio. quieres vivir el evangelio, Se você não quer viver o no evangelho, testifiques, no no testificar, prediques, no predicar. confunde la Você está confundindo gente. gente não. No eres instrumento de Dios. Você não está instrumento de Deus. Pero para alabar al Señor. Quanto para alabar Deus? Cristo vive. Cristo está viva. reina. Cristo está reina. Mira lo que dice en el 16. O aqui que está pensando na Mas 16. porque eres tibio. Pero passou botar low. Amén, hermanos. Era mitad caliente, Estava da mitad caliente, mitad frío. mitad frio. El agua caliente es intolerable. E água caliente está intolerável. Le da ganas de vomitar. E água low está intolerável. Le Então não suelta gana la de saca. barriga. Está los bobarica. Amén, hermanos. Produce deseo de vomitar. Está produzir deseo de Esa era la saca. condición de esta iglesia. Esse estava de condição La de condición igreja aqui. espiritual. É condição Ni espiritual. Nem frio, ni caliente, nem caliente. pero tibio. Pero low. Había una mezcla en esa Está tem iglesia. mescla de igreja aí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Una mezcla que no agradaba a Dios. Mescla que não estava a agradar a Deus. Mas porque eres tibio, Pero passou para botar Ni frio. botar low, ni caliente. frio, ni caliente. ¿Qué dice Dios? Que Deus te ¿Qué avisa. dice Dios? Que Deus te ¿Qué avisa. dice Dios? Que Deus te Te avisa. vomitaré de mi boca. Lo escupimos fora de mi boca. Usted tiene que escoger Botinho si quiere escorre. servir a Dios. Se você serve Deus. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, romana.
Te vomitaré de mi boca. Lo me escupí por fuera de mi boca. Amén. Cuando uno vomita, Que ora bota saca. cuando algo le cayó mal. Ora cosa cai malo Oh, di no. babo stoma, of no. Y esa comida. E é comida Hermano, una vez yo iba a Saba. biami tava bai saba. Usted sabe que su pastor muere por su boca comiendo. No Bosan hablando. saco bo pastor ta mori dor su boca dor di Talvez come, hablando no dor di también, amén. papia, pero ti mbia papia tambe. Y yo comí E ma come algo en San Martín. algo na St. Martin. Amén. Esos salchichas grandes. Eso se acha grande nang Wars grande. sausage grande, wars grande, Rock wars. rookworst. Amén. Y con pan. E com pão. El pan estaba dentro del pan. E tava de pão. El pan estaba un poquito mojado. E pão tá um tique mua. Su padre sin vergüenza quitó ese pedacito y lo comió. E botata sem vergüenza, aqui te pida chiquito e ela Cuando come llegué a pão. Saba, hermanos, Ora, mas chega sábado, mano. estaba en reunión con el gobernador. Me tava da reunião com o Hazahava Allí me comencé a sentir mal. e nama comecei a sentir-me No malo. podía sostener mi cuerpo. Me não pora ter mi corpo Mal. arriba. El gobernador de Saba E Hazahava de Saba, me metió en su carro aí em caminho dentro do y me auto llevó al hospital allá en Saba. e ela arriba mi hospital na Y Saba. cuando llegué, E ora, mas chega. tuvieron que traer un silla de ruedas Na mestra trece rollstool para mim, para su pastor. para buscar um pastor. Y me sentaron allí. E na Y pone me quisieron hacer sinta. un X-ray del corazón porque como yo me veía en ese momento tan mal, E não quero assim, erro de meu coração, passou dor com minha cara, dava da mostra Pensava roupa malo. Não que me pensa. iba a dar un ataque de Cotón. corazón. Y me sentí que estaba muriendo. E loma vai raio, ataca E de coração. nada ali E me para tava da orar comigo, sinte, como tava muri e não tá tinha gente na paz e Amén, oração comigo. hermanos. Alabanza del Señor. Y me metieron en el cuarto con no sé cuántas cosas. E na em caminho de câmara comigo, não sei quanto coisa na Y minha corpo. después sentí el deseo de vomitar. E depois me senti gana de saca. Y trajeron algo. E na trece baque, Hermano, eso era e terrible. coisa tava da terrível. Y me daba fuerte. E coisa dar-me duro. Mis pies se levantaban. E minha pia tava errado. Así Dios vomita a los tibios. Assim nem Le Deus tá causa saca, malestar. estanco da low. Le Eta causa pone sentir desgusto. malo, eta pone sentir, eta dando Alguien que no desgusto. quiere servir a Dios, pero quiere servir a Dios. Um ende que não sabe que serve Deus, Alguien que a não está quer servir así. Deus. Um ende que está Un pie assim, adentro, un pie já afuera. tem pia fora. No hay problema. No tiene palo- Si usted problema. es así, Si vos así, pero no na. se presente a sí mismo como Pero cristiano. não apresentava o mês ore como Vamos a alabar al cristiano. Señor. Quanto pode alabar Deus? Confunde al evangelio. Bota confundir esta Confunde a la iglesia. A igreja La bota gente va a confundir esta decir, evangelio. oh, Ele ese não vai borracho es pensar. cristiano. Oh, é borracheita Yo soy cristiano. más cristiano que él. Ah, me tá mais Entonces, cristiano que ele ore. él tiene su boca llena de Dios. Ele tem sua boca llena de Deus. Alabanza al Señor. A Dios no le gusta esa mezcla. Deus não custa e mescla Hay que ele. definirse. Nós precisamos definir 100% para Dios 100% para o Deus. mundano. Of mundano. Señor rechaza Senhor está todo rechazando. creyente Por creyente. que es indiferente, Que está indiferente. que es apático, Que está apático. todo creyente mundano. Por creyente mundano. Una iglesia iglesia. donde el pueblo gobierna. Caminho do pueblo está Hay governando. que predicar Meste lo que predicar. dice la palabra de Lo que Dios. palavra da bisa. En 2 Timoteo 3:5 dice la Em 2 palabra. Timoteo 3:5 é Adora a palavra Dios da en esta bisa. noche. Adorava Deus Tal vez hoje usted noite. piensa, Quizás você Esta pensa, palabra no es de poder, que palavra aí não está de es de poder. poder. É tão palavra de Cuando Elías poder. preparó el altar Por Elias a preparar para altar. descender fuego, Para candela ¿qué barra. hizo? Que ela Le hace? echó agua. Ela tira Le agua. echó agua. Ela tira agua arriba de- Alabanza a Jesús. La palabra de Dios representa agua. É palavra de Deus que representa Alabanza a agua. Jesús. 2 Timoteo 3. 2 Timoteo Y le 3. volvió a echar agua. E ela volve a tirar água arriba Y de. lo volvió a echar agua. E ela volve a tirar água arriba de. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Cristo está viva. Amén. Dice allí Está bisinang. que tendrán apariencia de piedad. Kunalo tem aparência de piedade. 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo Que 3. tendrán apariencia de piedad, Kunalo tem aparência de estar religioso pero verde. negarán la eficacia de ella. Maco tá ninga su poder. A estos evita. Evitar é sorto de gente nang No quiere decir aqui. evitarlos a su casa, pero cuando usted los ve, esquiva a estas E no que men pa personas. invitar nang na bokas, pero é que men No son ora bo mira cristianos, nang evitar e son gente nang laodicenses, nang no ta son cristiano, nang ecuménicos, laodicense, nang ta confunde la ecuménico, gente. e nang ta Si usted no confundiendo quiere nang. servir la palabra, Si vos no que sirve no a quiere vivir la palabra, vos no palabra, que vive palabra, no prediques la palabra. no predica a palabra. Alabanza al Señor.
¿Cuánto para alabar al Señor? ¿Cuánto para alabar al Pero Señor? pastor, ayuda el evangelio. No, no ayuda el evangelio. Pero pastor, me te ayuda Dios evangelio. no No, vomita de no su te ayuda boca. evangelio. Dios está Mira sacando lo que con su dice aquí boca. essa igreja. Aqui que pisa En el iglesia. 17. Na 17. Porque tú dices, Pastor para botar yo pisa. soy rico. Me te rico. Yo soy rico. Me te rico. Y me he enriquecido. Me apira rico. Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Está bom para y me Y no tienes de no nada. conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. E bom no saco botar deplorável, miserável, pobre, cego e sunu. Qué mensaje más terrible. Qual é o mensagem terrível aqui? Amén. Dices, yo soy rico. Bota pisa com bota Esta iglesia rico. tenía mucha plata. A igreja aqui tem roupa e sen. Tenía finanzas. Ela tem Una finança. iglesia grande. Uma igreja Gente de grande. buena posición en la Gente iglesia. com boa posição da igreja. Gente cuando llegan, hermano Juni, Gente com ora na te iega levanta, Juni, romana, vete Juni. para atrás. Nanta bisava Juni, lanta, vai Y para ponen trás. ellos sentar ahí. E tá ponendo nang cinta de lande. Alabanza al Señor. Hay de estas iglesias, Tem de igreja nai. hasta de las nuestras. Hasta den están de nós. Alabanza al Señor. Amén. El que llega primero É sungo iega prome. recibe la mejor silla. Tahanha é meu stool. ¿O no, hermanos? Of no, Aquí hermano. no se levanta nadie. Aqui na monta lanta, ni onde foi na Y si no lugar. quieres diezmar más por eso, no E diezmes. se pensei, bueno, que diezma más, no Para tu alabar daba al diezmo. Señor. ¿Cuánto para alabar A al su Señor? nombre la gloria. A su nombre A gloria. su nombre sea la A su gloria. nombre gloria. Todos somos iguales ante Dios. Nós todos também somos delante de Deus. Él hace la diferencia. Este es un cotacio Él diferente. pone. Esta pone. Él quita. Esta quita. Pero somos igual. Pero no está igual. Un mismo Padre. Un mismo un mismo Tata. Cristo. Mesmo un mismo Cristo. Espíritu Santo. El mesmo Espíritu la Santo. misma sangre nos El limpió. mesmo sangre limpia-nos. Y te dio a usted una tarea. E a dona Y abo me dio tarea. a mí una E a tarea. dona a mí una Y a tarea. usted otra tarea. E abo outra Y a tarea. usted otro talento. E abo outro talento. Pero somos un mismo pueblo. Pero nós temos un pueblo. A su nombre sea la A su gloria. nombre gloria. Yo soy rico. Me tá rico. Me he enriquecido. Me abira rico. Me dá bom No para. tengo necesidad de nada. E me não tem necessidade Una de iglesia que nada. ganó la admiración. Uma igreja que Una gana iglesia que ganó el admiração. aplauso. Uma igreja que gana Una aplauso. iglesia que ganó el reconocimiento del mundo. Uma igreja que gana reconhecimento do mundo. Dor de tem Tenía posição. ventaja material. Nada tem ventaja material. Que no necesitaba nadie. Na nota tem mestei nenhum Ni ende. tampoco Dios. Ni tampouco Deus. Alabanza al Señor. Y Dios le dice, E Deus está dizendo. mira, esto es un mensaje terrible. Qual é o alabanza al mensagem Señor. terrível Y aqui? no conoces E bom não que sabe. eres un cuitado, Que bota un deplorável. desventurado, Bota miserável. una persona sin ventura, Bota persona sem cos una bom. persona sin la gracia, Persona sin la sem gracia de graça. Dios, Sem graça de una persona Deus. sin gracia, Uma persona Es una sem persona- graça. No sé si esa palabra se puede decir. Mensagem me poupe essa palavra Amém. aqui. Para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor? Si no tienes gracia, eres un. Se você não tem graça, Amém. bota No lo atrevo a decir aquí, pero Minta así era dor esa pisa iglesia, sei, pero aleluya. assim na igreja e Un estava cuitado. Estava Y mira lo que Dios te dice. Igual que Esta Deus te iglesia dice. grande, Iglesia esta grande iglesia aqui. fuerte, Iglesia fuerte aqui. numerosa. Estava bien Dios gente. le dice, Dios te dice. eres un miserable. Deus te disse, boto miserável. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. No tenían necesidades Esta tem de las necessidade cosas espirituales. de coisas Por espirituais. eso era miserable Pensei espiritual. espiritualmente No estava tenía los miserável. dones. E não tinha No tenía la presencia de E não Dios. tinha presença Una de iglesia Deus. sin la presencia de Dios. Uma igreja sem Es presença una de iglesia Deus. miserable. Uma igreja miserável. Cuando para alabar al Señor, Quanto para alabar Deus? y Dios te dice, E Deus te disse, eres pobre. bota pobre. Imagínese, Imaginava. en un versículo De le un dice que versículo. era rico. Ele te disse que Y estava después le dice rico. que era pobre. Depois ele te disse que estava Era pobre. un mendigo. Estava ende que está pedindo limosna. Un mendigo. Estava Amén, el que pide pedindo dinero. limosna. Era muy infeliz. Estava tão infeliz. Estaba despoído de los valores espirituales. E não estava em valor Era de um costa de pobre. valor espiritual. E que Estava Deus lhe disse a esta pobre. igreja E que Deus também pentecostés? a igreja pentecostés aqui. Eres ciego Está cego. y desnudo. Isso não. Era ciego, hermano. Estava cego, irmão. Era ciego. Estava cego. Amén. No podía ver. E não por a mira. Amén, hermanos. No tenía vista E espiritual. não estava em vista espiritual. No podía ver a Dios. E não por a mira a Deus. No podía ver ni siquiera su propia condición. E não por a nem sequer mira sua própria Alabanza a condição. Jesús para siempre.
no podían ver su propia condición. E não pora wak su própria Eran condição. ciegos, eran Não estava desnudos. ciego, não estava Aparte sunu. caminaban mitad desnudo en la iglesia, pero Aparte desnudo cu- espiritual quiere decir aquí. A parte, quando anda canamitar sunu da igreja, sunu aqui na Estaban Anquimen, despojados a de las guardo ropas de que está justificación en fortina Cristo. e paia na de justificação No em eran Cristo. justificados. Não estava da No justificar. estaban vestidos de ropa Não blanca, estava da vestir de paia que habla de la blanco. justificación de los santos. Kuta papia de justificação de Por eso santo dice não. desnudo. Peseta bisa Pero sunu. Dios es amoroso. Pero Dios está amor. Aunque esta iglesia, Mas que aunque iglesia este aquí, cristiano mas que está cristiano en esta aquí, condición, estaba de condición el amor de aquí. Dios le alcanza. É amor de Deus está En el versículo alcancé. 18, E na versículo que Dios 18, te dice, Deus está bise. yo te amonesto, Me está aconsejado. amén, que de mí compres. Para cumpra esse Alabanza del caminho. Señor, yo te amonesto, Me está aconsejado. amén, que de mí compres, amonestar. Para cumpra esse Amén. caminho. Dios le da un consejo Deus está dando um conselho. a esta iglesia, Na iglesia a aquí, este cristiano. na cristiana aquí. Alabanza a Jesús, que estaba en esta condición. Estava de condição Aquí aqui. está el amor de Dios. Até amor de Deus aqui. Usted ve el amor de Dios. Quando mira amor de Aunque Deus, su condición estaba mal, mas que sua condição estava Dios te saca la malo, mano. Deus te saca Dios toma manpe. tiempo Deus te toma para tempo. darle consejo. para dar Así consejo. usted y yo también tenemos que ser. Assim nem nós também temos raça No condenar al apoiar. hermano. Não condenar o No irmão. condenar a otros. No condenar a otro, No somos no. llamados a condenar a nadie. Deus não chama nós para condenar nenhum Somos ente. llamados a ahorrar. Nós agora chamamos a raça e oração. a Para ayudar, estima, para a ajudar, exhortar, para exortar, a dar ejemplo. para dar exemplo. Bueno, para alabar al Tanto Señor. por alabar Yo te Senhor. amonesto. Me está aconsejado. Dios te da un consejo. Deus está dando um que conselho. consiste de 5 partes. Que está consistindo de 5 partes. Primero, Na primeiro lugar, Dios le dice Deus está dizendo que de mí compres oro afinado en fuego. para comprar cerca de mim ouro refinado em Una iglesia candela. rica. Uma igreja rica. Dios le dice, Deus está dizendo compra oro de mí. compra ouro cerca de mim. Oro representa Ouro está la representando gloria de Dios. a glória de Deus. Oro representa Ouro está todas representando aquellas cosas que tienen valor eterno. tu recosta que tem valor En eterno. lugar de el oro material del cual ellos se jactaban, Em vez de ouro material, de qual não estava da broma Dios te com dice a ele, ellos, Deus está pensando, compre oro de mí. compra ouro cerca de mim. Dios está diciendo, Dios está avisando, ustedes necesitan mi gloria. Você não mestre de minha glória. Dios está diciendo a esa persona, Deus está avisando a persona, usted necesita mi você não presencia. mestre de minha Tienes presença. dinero. Vou Y dizer, dice que no necesito nada. e vou dizer, não El mestre ateo nada. Holanda. É Holanda que está ateu, está gente com país muy placa. prosperado. País que agora Gracias a prospera. Dios. Danke a Porque Deus. nos ayuda a nosotros Isso nos también. ajuda nós também. Pero ellos piensan Pero nada que quiere. por eso no necesitan Dios. Pensei na não te mestre de Deus. Alabanza al Señor. Se jactan. Nada broma. Nada Se jactan orgulhoso. del dinero que ellos E tienen. é sem com nantim. Y dicen que no creen en Dios. E nada pensa que não está querendo em Deus. Alabanza al Señor. Pero yo creo Pero a mí te que quiere. esta situación que estamos Com a situação pasando, que nós está passando que dentro cada aqui, uno de ellos sentado en su casa, cada de nós sentado em tienen que casa, pensar un momento, tem que pensar um rato. tienen que reflexionar, Tem que tiene reflexionar. que haber un Dios. Neste tem Mira, Deus. tenemos dinero, Wak nós pero no dissemos, podemos hacer nada. pero nós não fazemos Tenemos nada. dinero Nós y dissemos, todos los días están muriendo e vidas. todo dia tem vida não está morrer. Es porque Dios aún no ha dado orden a ese ángel para que baje su So espada. ainda Deus não dá ordem a ángel e beba sua espada. O a su nombre la Da seu gloria. nome de glória. Él es el amén. Ete amém. Él es el amén. Ete Él amém. tiene la última Ete é a palabra. última palavra. A su nombre sea la Da seu gloria. nome seja glória. Cristo vive. Cristo está viva. Compres oro refinado en fuego. Cumpra se caminho ouro refinado Mira em lo que Dios candela. dice O aqui que Deus está A esta viva. iglesia rica Na igreja rico, para que seáis hecho rico, pabo vira rico. pero tesoros en el cielo. Pero que o tesouro não tem Usted que cielo. tiene a Dios A boca de Deus. es rico. Bota rico. Si usted tiene el Espíritu Santo, A boca do Espírito usted Santo. es rico. Bota rico. Está esperando a usted un cielo. O cielo está guardando vos. Usted puede perder su trabajo aquí, Vou para o trabalho aqui, casa vou. aquí, Vou casa pero aqui, algo vou. mucho más mejor le Pero está que esperando algo ahí hope mais arriba. Senhor está guardado aí arriba, não. A su nombre sea la gloria. A seu nome seja glória. Mira lo que Dios te dice. E o aqui que Deus está Y bisa. seáis vestido E para o do de vestir, vestiduras paia blancas em branco.
para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Para a vergüenza de vosso não sale na clara. Vestiduras blancas. Vestinam Se blanco. habla de la justificación en Cristo. Essa é a papia de justificação Cuando de Dios te Cristo. justifica, Ora Deus Cuando Dios justificava. te limpia con su sangre, Ora Deus limpiava com sua sangue. espiritualmente, usted está vestido de blanco. Toda vestina blanco. Que quiere decir Cortanificar. que ya no hay pecado. Que não te Estás fica mais. justificado. Quando justificar. No eres perfecto. Quando não está perfeito. Pero estás justificado. Pero quando justificar. Estás perdonado. Quando Por la perdonar. sangre de Jesucristo. A sangue de A su Jesucristo. nombre. Na seu nome. Y Dios te dice, E Deus te disse. unge tus ojos Boanan. con colirio Junta boanan com para que unguente. veas. Para por mira. Colirio quiere decir Ungüente unción y obra del Espíritu Santo, significa unção e obra do Espírito Santo. mostrando una visión claro de la obra de Dios. Para mostrar visão clara de Deus. Amén. Dios le dice Deus te que disse. necesitaba la unción Estava te mestre de para unção. ver su condición. Para mira sua condição. Balaam necesitaba la unción. Balaam estava te mestre de unção. Ese bruto sinvergüenza de Balaam, Homem bruto, sem amén, vergüenza de hermanos, Balaam. que iba ahí Bobo, sobre su burro. estava trabalhando de su Pero el burro burrico. tenía que montar a Balaam, alabanza al Pero Señor. te burrico me será Y subir él para no Balaam. podía ver el ángel de la muerte Passou não por mim, ángel de morto. porque estaba ciego, Você estava ciego. detrás de dinero, Tras de placa. detrás de cosas de este mundo, Tras de costas de y mundo no que. podía ver su camino. E não por mira su Y caminho. Dios en su amor E Deus deu seu le amor. abrió la boca al burro. Abre boca de Y ese burrico. burro con esos dientes E grandes burrico com su gente tan le grande. habló, A papia com abrió esa ele. boca. Ela abre a boca a ele. Alabanza al Señor. Y el burro le habló. E a burrico a papia Pero com para alabar ele. al Señor. Quanto para alabar Esta al iglesia Señor. necesitaba colirio. Iglesia administración aqui del estava de Espíritu mestre de Santo. fuente. Amén. Administração Y do no su Espírito Santo. autosuficiencia. E nossa autossuficiência. Dependemos de Dios, hermano. Nós depende de Deus, Usted irmão. depende de Dios. A bota Yo depende de dependo Deus. Mita depende de Sin Deus. Dios no somos nada. Sem Deus nos nota nada. Alabanza del Señor. Sin Dios no somos nada. Sem Deus nos nota nada. Sin Dios yo no soy nada. Sem Deus a mim nota Alabar, nada. Dios es el toro para mí. Deus está turcos para mim. Ahora para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. Y mira lo que dice aquí. E o aqui que está pensa aqui Ya na. casi terminamos. E já Amén. não está acabando. Yo reprendo y castigo. Mita repreender e disciplinar. Yo reprendo y castigo Mita repreender e disciplinar. a todos los que amo. Tu estão com mita estima. Qué precioso. Que bonita. ¿Qué está diciendo Dios a esa iglesia? Que Deus está pensando a igreja aqui. Yo los amo. Mita estima bolso. ¿Qué está diciendo Dios a ese cristiano en esa condición? Que Deus está pensando é cristiano em condição Yo aí. te amo. Mita Por estimabo. eso te reprendo. Pensei mita Por eso repreendebo. te castigo. Pensei mita Por eso disciplinabo. dejo esto pasar contigo. Pensei mita permitir coisa que passa Para que cubo. puedas reflexionar. Para por Para que reflexionar. puedas volver en sí. Para por bem Para que el bem. mundo pueda Para reaccionar. o mundo por reaccionar. Y buscar a Dios. E busca a Deus. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mita repreender e disciplinar. Tu estão Alabanza com al mita Señor. estima. Mira lo que Dios te dice. E o que Deus está pensando aqui. Sé pues celoso Sea ferviente en todo. y arrepiéntete. E arrepentir. Reconozca. Reconocer. Sé celoso. Tá e a luz. Humíllate. Humillabo mes. Reconoce. Reconocer. Dios lo dice. Dios te Sé pisa pues ser. celoso. Tá e a luz. Arrepiéntete. E Y arrepentir. mira algo aún más terrible, hermanos. E algo mais terrível. Versículo irmão. 20. No versículo 20. Alabanza al Señor. Alabanza Dios ao Senhor. Quiere Deus quer. o quería Of que estava que esta aqui. iglesia La iglesia se aquí, arrepintiera de su pecado, Por arrepentir de su de su pecado. apostasía, De su de su apostasía. autosuficiencia. De su autosuficiencia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. 20. He aquí 20. yo estoy a la puerta y llamo. Ah, tá. Me tá parar na Cuando yo porta era e tá recién bate. convertido, Ora me tava recém converti. me gustaba evangelizar. Me tava gusta evangelizar. Aún me gusta alabanza al Ainda me Señor. gusta. Y usaba este texto mucho para los mundanos. Me tava usando texto aqui roupa para Pero mundano este texto não. era para la iglesia. Para igreja, texto aqui Alaba- tava para bueno, usted no usa igreja. ese texto para los mundanos. Você usa texto aqui para mundano não? Mira, hey, Dios está a la puerta, está tocando, abre. Uau, Deus está na porta, Deus está bate. Pero este texto Abre, pe. era para una iglesia Pero o texto aqui tava para uma que igreja. vienen a alabar a Dios Quando está bem para Pero bem ¿dónde alabar estaba Deus. Dios? Pero onde Deus estava tá? afuera. Para fora. Amén. Ahí donde Paul Charles está, Dios estaba allá Caminho do afuera. irmão Paul Charles está para aí não e for Deus está tá.
Y el portero, aunque está parado, dice, no, Dios, E o porteiro, mas que estava parai não, avisa, Aqui não, não Deus, vas a entrar. aqui dentro não estava entrando. aquí es propia complacencia. Aqui dentro própria Aquí complacência. hacemos lo que queremos. Aqui não está assim, lo si que nos usted entra a quer. Dios, E se Va entra a dar Deus, tantas reglas y tantas cosas, no. botei dona nos em regra com em coisa, Deus- well, não. E Deus está Abre la batendo. puerta. Abre porta. No, Dios. Não, Deus. Aquí tenemos fiesta. Aqui não nós tem fiesta. Tenemos baile. Nós tem baleamento. Tenemos esas discoteca cristiana. Nós tem discoteca cristã. Si entras, Se você entra, vas a parar esas cosas. você vai para e costa He aquí yo aí. estoy Dios estaba fuera de esa iglesia. Deus estava para fora da igreja aí. Era una iglesia en el tiempo de Pablo. Estava numa igreja de tempo Tiempo de de Pablo, fuego. tempo de Tiempo candela, de Pentecostés. tempo de Pentecostés. Como una iglesia Comportar com a se puede igreja desviar tanto para desviar assim que tanto. sacaron a Dios afuera. Quando saca Deus a Que fora, nunca eso acontezca con nosotros. não lá que coisa passa nunca Que conosco. siempre podemos tener un corazón sensible al Espíritu Que Santo. sempre nós podemos um coração sensível para o Que siempre Espírito podemos Santo. reaccionar a Dios. Que sempre nós podemos reaccionar Que para siempre podemos Deus. humillarnos. Que sempre nós podemos Hermano, humilhar-nos siempre te mesmos. faltará una cosa. Romano, sempre logo falta Siempre a coisa. mí me faltará una cosa. Sempre a mim te falta algo. Todavía te falta una cosa. Tem ainda falta No nos coisa. cansemos Lá que nós não de cansa reaccionar. de reaccionar. Cuando Dios nos hable, Ora Deus papia a veces conosco. fuerte. Te enviata Pero duro. Él reprende y castiga a los que ama. Para te repreender e castigar estão que te No estima. dejes que tu orgullo te estorbe ver la gloria de Não Dios. larga por orgulhoso trabalho, mire glória de Deus. Reconhecer, humíllate. humilhar Yo mesmo. pasé por cosas, hermanos, Mas passador de coisa en el romana, ministerio. tem Es un ministério. motivo Cuta de salir motivo. corriendo y no volver nunca más. Passar e correr mais Pero sem me beber nunca humillé, mais. Pero me aunque humilhar era me mesmo. injusticia, Aunque estava da injusto. me humillé, Me humilhar me esperé en mesmo. Dios, Me espera de estoy Deus. esperando en Dios, Estou esperando de Deus. porque Él es el amén, Passou este amém. Él tiene la última É palabra. minha última palavra. Alabanza al Señor. No puedes permitir Pues no puedo ni permitir rencor, ni rabia, ni odio, ni amargura, ni amargura. entrar en tu corazón. Renta dentro do coração. No vale la pena. Não tá vale a Esa pena. persona Que persona que te é? causa tantas cosas, Tá causando assim él dando no vale la coisa. pena E não tá vale a para callar pena. tu corazón. Botar o No coração. vale la pena Que não tá vale a pena. Ay, Rabasueke Beisaya. He aquí yo estoy a la puerta Anda y aqui tá na llamo. porta e me bate. La misericordia de Dios. É Hasta el misericórdia de momento Deus. que la puerta estaba cerrada, Tem no momento que a porta estava da será. Dios no se fue inmediatamente, Deus não abai emissora. pero esperó Pero ela y guarda. tocó la puerta. E ela bate na porta. Y dice, E ela pisa. si alguno oyere mi voz, Se gente entende esta minha voz, iglesia para essa igreja aqui, no se va a convertir. não tá vai Ese convertir. pastor É pastor aí, no va a dejar eso. não tá vai lá que coisa aí. Por eso Dios dice, Mas se si Deus tá pisa, alguno oyere mi voz, se gente escuta minha voz, habrá algunos lo portem de esa algum. iglesia E a igreja que é, huirán, culo que ui, escaparán culo escapa, por su salvación, para a salvação. con dolor en sus Com corazones, dolor de no pero coração, están viendo pero não tá que mira. mi pastor no está siguiendo la Biblia. Pero meu pastor não tá seguindo a Bíblia. No puedo seguir aquí. Me não posso seguir aqui Y não. Dios va a tratar con ellos E Deus também como trata com trató não. conmigo, Maneira ela como trata trató con comigo, usted. maneira ela trata La com mayoría de ustedes com maioria de vocês son de otra iglesia. tá de outra igreja. Alabanza al Señor. Y no que nosotros andamos buscando creyentes, Então no. passou não está cá na busca crente, não? Dios te trajo a usted. Deus atrás recebo. Dios te trajo a Santa. Deus atrás Dios te santa. trajo a Mercedes. Deus atrás Estaba en otra Mercedes. iglesia. Não estava de Dios te outra trajo a Junior, igreja. estaba en otra iglesia. Deus atrás Júnior estava na outra Dios te igreja. trajo a Dulce, estaba en otra iglesia. Deus atrás Dulce estava na Usted outra estaba en otra igreja. iglesia. Abo também Usted estava na estaba en outra otra- igreja. Todos Abo estaban en otra também. Tu iglesia. estava de outra igreja. Menos este varón. Menos ¿Cuál Yonkuman más se aqui. convirtieron Qual acá? mais a convertir aqui não? Hermana Andrea también se convirtió acá. Mana Andrea também convertiu aqui Quem não? mais? Quem mais? María Ángela también estaba acá. Mana Maria Ângela também a Maria convertir aqui não? Uma Maria Ângela também. Amén. Hermano Jeremy también nació en la Mano iglesia. Jeremy também nasce da Mana igreja Valerie aqui. también nació acá. Mana Veli também nasce aqui não? Pero Elías vino con su mamá de otra iglesia. Elias também vem com sua mama de outra igreja. Janti, toda esa familia grande que Dios lo E guarde y família lo cuide, vinieron de otra Janti iglesia. também vem de outra igreja. María Giselle de otra iglesia. Maria Gisele de outra Elna con su igreja. esposo de otra iglesia, ¿o no? Elna e sua casa de outra Hermana igreja. Jamila Darío de otra iglesia. Hermana Jamila também de outra Alabanza, hermana igreja. Marilu. Mana Marilu, ¿Naciste en el movimiento? ela nasce no movimento. ¿No?
Sí, naturalmente. Pero cuando naciste, pero ahora van a nació en la nacer. iglesia. Amén. Uno más. Alabanza. Otro más. María Gisela era de otra iglesia. Hermana María Giselle estaba de otra Jessy iglesia. de otra iglesia. Jasmine de otra María iglesia. Mercedes sí nació acá. María Aleluya. Mercedes nace aquí, ¿no? Marlene de otra iglesia. Marlene de otra Hermano Robbie, iglesia. naciste en el movimiento. Roma Robbie va a nacer No. de movimiento? No. De otra iglesia. De otra iglesia. Amén. Amén. Ketty de otra iglesia. Ketty de otra iglesia. Mario con su madre. Mario Naomi de y otra su iglesia. mamá. Naomi de otra Usted iglesia. de otra iglesia. Abo también de otra iglesia. Mi esposa de otra iglesia. Mi casa de otra Wendy, ¿naciste iglesia. acá? Hermana Amén. Wendy Hermana nace Aida. aquí, ¿no? También nació acá. Hermana ¿Y usted? Aida también nace aquí, Iglesia ¿no? Bautista. Iglesia Que no conocía el Bautista. bautismo con el Espíritu No Santo. conoce bautismo con Espíritu Santo. Y él vino y Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Y ella vino y Dios se llenó Mi con su esposa Espíritu de otra Santo. iglesia. Mi esposa de otra Hermano iglesia. Ángel de otra iglesia. Hermano Ángel de otra Hermano Axel de iglesia. otra iglesia. Hermano Axel de otra Yo de otra iglesia. iglesia. Ami de otra iglesia. Algunos abrirán la puerta. Algunos los abrirán puerta. Algunos escaparán Algunos los escapa. de esa iglesia que está formando De iglesia que está para formando. el tiempo del A fin. tiempo de fin. Yo estoy en la puerta y Está na llamo. porta y te llama. Si alguno oyere mi voz Si escucha mi y voz abriere la y puerta, abre la puerta. mira, Dios respeta tu voluntad. Mira, Dios te Si respeta tu alguno voluntad. oyere mi voz Si un gente y escucha mi abriere la voz puerta, y abre la puerta, entraré a él lo mi drenta se y cenaré calle con él y lo mi come con y él él conmigo. y come. Esta iglesia E iglesia aquí no abrió sus puertas, no abre su pero puerta algunos nada. escucharán Pero algunos lo y se escucha escaparán y no lo de escapa. esta iglesia moderna, Por la iglesia esta moderna, iglesia aquí. ecuménico, E iglesia ecuménica, esta iglesia católica con las otras iglesias. e iglesia católico y otra Se iglesia escaparán. no lo escapa. Oirán la voz de Dios. No lo escucha voz Como de usted Dios. oyó la voz de Manera Dios Abba escucha y voz de escapó Dios por su y vida. escapa para su vida. Alabanza al Señor. Hermana Andrea trabaja con una colega. Hermana Andrea te trajo un colega. Los tres lo conocemos muy bien. Amén. Nos conoce por Pero no voy a decir nombre. Minta Alabanza vai al bisa Señor. nombre, sim. Cuando yo comencé a trabajar en el gobierno, Ora ma começa a trabalhar dentro do governo. los dos trabajan en el mismo, son secretarios del mismo bureau. Nanta secretária de mesma seção. Amén. Mismo departamento. Sección. Departamento, seção. Amén. Los dos me vieron. Nang dos amirami. No sé si les prediqué la palabra, no sé cómo fue. Mi não sabe como predicar na palavra, mi Pero tá uno guarda dijo, com a sociedade, pero cuando yo me uma bisa. convierto, Ora me Si me converti. decido convertir, Se me decidi de convertir, voy a tu me iglesia. tá vai boa igreja. El otro dijo, E outro dia, ni loco, ni louco. vas a ser como una vieja ahí. Bota vai tá que mané biel e não. Amén. Cada quien escoge Cada tá escorre su futuro, no futuro, su salvación. na Y cuando salvação. llegó el día, E ora dia Andrea chega, escogió Andrea para escorre servir a Dios acá. para servir Deus aqui Ahora não. para alabar al Señor. Quanto para alabar Deus? Si alguno oyere mi voz Se um ainda escuta minha y voz, abriere la puerta, e abre a porta, entraré a él lo me drenta se y cenaré calle, con él e lo me come y com él ele, conmigo. e come. Mira el privilegio. Vá que privilégio. Mira, si Dios me invita a cenar, Mira, se Deus está invitando-me yo voy a para decir, comer, qué privilegio. eu vou pensar que privilégio. Of não. Dios me invita a cenar. Deus está invitando-me para vir Cuando comer. usted acepta, E ora vou Dios aceitar. dice Cristo, Deus está pensando Cristo. Qué privilegio. Vá com Él privilégio. va a cenar conmigo. Ele vai comer comigo. Para Dios también Para Deus es un também. privilegio Então, privilégio. cenar con los vencedores. Come, estão com a vence. Entraré a Él Lo me drenta se y cenaré calle, con e Él lo me come com ele, y Él conmigo. e come. Al que venciere, Eso ¿qué? vence, Kiko. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo me laga cinta junto comigo para mi Jesús tiene su trono. propio trono. Jesus tem su mesmo El trono. Padre tiene su trono. E Tata tem su Pero trono. Jesús tiene su propio trono. Pero Jesus tem su ¿Cuántos próprio van a trono. vencer? Quanto lo vai Mira qué vencer? promesa más preciosa. A compromessa Al que mais venciere, bonita. É só Vamos a vence. sentar con Cristo. Nós também senta com El Cristo. verdadero Cristo. Amén. É verdadeiro Vamos a Cristo. sentar con Amém. Cristo. Nós também senta En com su Cristo. trono. Dentro do seu trono, No e es para seu algo para trono. motivar a usted a servir a Não Dios. dá algo para motivar você servir Deus. Dice, al que É venciere, também é só vence. yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo me permitia sentar junto comigo para mi Así como trono. yo he vencido. Mescosco a mim também a vence. Cristo dice, Cristo da yo he pensa. vencido. A mim a vence. Yo me hice hombre. A mim a se me Estaba en la rende. misma situación que Me usted. estava da mesma situação como. Me hice hombre. Me apira Y gente. yo vencí. E me Pues vence. usted también puede Pues vencer. vos também por vence. El que venciere, É um vence. como yo he vencido, Maneira a mim a y me he vence. sentado con mi Padre
en su trono. e assenta junto com o Tata arriba su trono. El Padre tiene su trono. E Tata tem su trono. Jesús cumplió con el mandato. Jesus cumpre que é Él mandato. cumplió con su llamado. Ela cumpre com seu Y chamado. venció. E ela El vence. Padre le permitió sentar con él en su trono. E Tata permitia sentar junto com ele Pero arriba Jesús su tiene su trono. propio trono Pero Jesus también. tem su próprio trono Y te também. invita a sentar con él en su trono. E invitava o Sinta junto com ele arriba su Yo quiero trono. estar ahí en el trono con Jesús. Amém. Que tá arriba do trono e com Jesus. Esto era el mensaje de la iglesia de la Odisea. Essa aqui estava de mensagem na igreja Pero para nosotros dice, de Laodicea. el Pero que tiene nós, esta pisa, é Oiga su lo que les dice cotingorea, las iglesias. la que entiende lo que es Amén, espíritu hermanos. da pisa iglesia. Pues vemos Pues nos que la mira última iglesia que última de la iglesia gracia de gracia termina con una puerta cerrada. está terminada con puerta En el cerrada. capítulo 4, Y en capítulo amén, 4, dice, esta pisa, después de esto miré, después de costan he a que me aquí una mira. puerta abierta del Y ata cielo. porta abrida en cielo. La última iglesia, E última una iglesia, puerta cerrada. porta será. Alabanza al Señor. Y esto estamos viendo. Y esa aquí nos está mirando. Esta iglesia A iglesia aquí, creciendo aquí en la tierra más y más. creciendo más y más entera aquí. Tienen a Cristo afuera. Nanda en Cristo Y para fora. rechazan al Señor. Nanda rechazar al Senhor. Inmediatamente Juan ve Y me suena Juan una Tawap. puerta en el cielo. Juan mira un La porta puerta del de rapto cielo. de la É iglesia. porta de rapto de Cuando el iglesia. mundo no quiere escuchar más de Dios. Ora mundo no que entende nada más de saca Dios. su pueblo. Dios te saca su Cuando pueblo. las iglesias cierran la puerta a Dios. Ora iglesia nacerá na Dios porta saca para su Dios. remanente. Dios te saca su Dios saca su remanente. iglesia. Dios te saca su En el rapto de iglesia. la iglesia. En el rapto de Cuando las iglesia. puertas aquí se cierran para Ora nosotros. porta aqui volta será para Hay una nós. puerta que se va a abrir. Tem porta com los Hay una abre puerta para que nós. se va a abrir. Tem porta com los abre para nós. Pronto, pronto. Cristo abre esa puerta. Cristo abre a porta. Y dice, Y te pensa, mi pueblo, sube. sube. Mi pueblo, Mi pueblo, sube. sube. Podemos estar de pie en esta Nos noche, volanta para a aleluya. noite. Cristo vive. Cristo da viva. Cristo reina. Su Cristo nombre da es la reina, gloria. na seu nome se Está glória. preparado. Bota preparar. Porque Cristo viene pronto. Passou Cristo tá bem pronto. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Habla con tu Dios en esta noche, aleluya. Cristo te ama. Cristo te estimava. Cristo nos ama. Cristo te estima nós. Nosotros que estamos aquí, Nós que tá aqui não. los que nos están sintonizando, E estão que tá sintonizando. Dios te ama. Deus te estimava. Él dice, Él reprende, castiga lo que Él ama, Esta aquellos bisa- que Él ama. Esta visita reprende e disciplina. Pues si Estão Dios que ha te hablado tu estima. corazón en esta Pois se noche, Deus é papi cubo coração a cierra noite. tus ojos Será y boa. habla con tu Dios. E papi cubo Deus. No podemos hacer llamado al altar. Nós não podemos ser chamado no altar. Yo sé que toda la iglesia hubiera estado aquí alabanza del Se não Señor. me saco inteira igreja, eu Pero estava en tu aqui lugar donde tú não. estás, Pero não, na bom lugar caminho da habla botar. con tu Dios. Papi cubo Si Deus. cualquier parte habló a tu vida, Se em qualquer parte la papi Habla cubo con vida. Dios. Papi cubo Yo al Deus. Padre, Me setata. yo reconozco, Me Señor. reconocer, Senhor. Gracias Danke. por hablarme. Papá Piacumi. Gracias Danke. por exhortarme. Por exhortarme. Gracias, Dios. Danke, Deus. Que abriste mis ojos Abre mi y que me uona. trajiste a este lugar E que vai trazer-me de lugar para aqui. poder escuchar tu palabra. Para me escuchar La a palabra de vida. Palavra de La vida. palabra que me ha cambiado. É palavra que La palabra que me ha transformado. É palavra que La transforma. palabra que me sigue cambiando. É palavra que te sigue Oh, cambiando. Dios, acepto tu exhortación. Me aceptava a Acepto exortação. tu palabra. Me aceptava a Ayúdame palavra. en esta noche. Ajuda-me a noite. Lléname en esta noche, Lléname Padre. a noite. En el nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Necesito de tu llenura. Me mestre de Necesito boiadura. tu sanidad. Me mestre de Libertame, sanidad. Dios. Libertame, oh Rómpete la Deus. cadena. Quebra a cadena. Rómpete la atadura. Quebra a atadura. Habla con tu Dios. Papi, cubo Deus. Necesito esa unción. Dile al Me Señor. mestre de chombisa, Senhor. Alabo,
Señor, te adoramos, Padre. Nos te adoramos, Tata. Mira todas esas vidas, Dios, Mira tu vida aquí, Dios. que nos sintonizan, Dios Que mío. te sintonizamos, Te ruego por Dios. cada uno de ellos, Me te rogavo Padre. para cada un de Oh, nós. Padre, bendice a cada uno. Tata, bendición a cada Aquí la uno. necesidad de cada uno, Acudar a Dios. cada un su Que tu presencia necesidad. descienda ahora sobre Acabó estas vidas. presencia descender para cada Mira, un de Elida vida. Caicedo, Padre. Mira, Elida Caicedo. Tócala, Dios mío. Toque, Te Señor. ruego que llenes a Francis Menceo, Me Dios. te rogavo y Ana Francis Padre, mira María Mencei. Pérez, oh Dios. María Pérez. Pide oración para su amiga Nalda. Que te pidi oración para su amiga Desde aquí, Nalda. Dios mío, Por de aquí, Dios mandamos mío. tu palabra Nos te manda por de palabra sanidad. de Y sanidad. declaramos sanidad Y nos te declara sobre sanidad. Nalda, Dios. Riba Nalda, Dios. Amiga de María Pérez. Amiga de María Pérez. Reprendo esa enfermedad. Me te reprende En enfermedad. el nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Sana Tabitha Dishmei, Dios. Sana Tabitha Que Dishmei. tiene más de 6 semanas, Con Dios. más de 6 Con semanas, este Dios. resfriado en el nombre de Jesús. Fue Lo corta aquí. reprendo En ahora. nombre de Y la Jesús. declaro Te libre. reprende y declaré Tata, libre. una rediseña en Aruba. Y seña en Aruba. Toque, llené, Toque, Dios mío. Señor. Padre, mira Irma Colorado. Mira Irma Colorado. Bendice a Irma, Dios Bendición mío. a Irma, Toca Dios mío. Jubelski, Dios. Toca Jubelski, Mira Randolph Dios. Penso en la Corsón. Mira Penso. Bendiciones, Jehová de gloria. Oh, que tu presencia descienda sobre Juliana Acabó Leiva. presencia descender Mira, Ana dos Santos en tu presencia. Ana dos Santos riba por Padre, presencia. toca Máximo. Toca Máximo. Él quería estar aquí, no Estaba pudo, taquieta Dios. aquí, no, pero no pudo, toca Dios. Máximo. Toca Máximo, Toca Dios. Ana Mejía Toca en Ana su hogar. Mejía allá en Mira su casa. Paulina Tucumbé. Mira Paulina Trata, toca Tucumbé. Ronchi Richards. Toca Ronchi Ishite. Richards. Trata con su vida, trata con su corazón. Padre, mira Daniel decir en tu presencia. Daniel que decide está por presencia. trabajando, Está que trabajando. cumplió años hoy, En la Padre. cumpleaños, Señor. Bendice a Daniel. Bendición Dios. a Daniel, Que oh pueda Dios. seguir cumpliendo años. Que pueda seguir cumpliendo en tu años. camino. Que pueda caminar. Guarda Daniel. Guarda Daniel. Cuida Daniel, Dios Cuida Daniel, mío. Dios mío. Llena tu presencia. Trata, mira, Igor Campañar. Visite, Dios mío. Visita su hogar, su esposa. Trata, mira Cristina Roderstab. Ana Aruba, Dios mío. Oh, visita a Cristina, Padre. Yo Teodoro, oh Dios. Del nombre de Jesús. Toque, llené. Padre, Anita para Jehová. Bendícela, Dios mío. Mira, Celia, mira tu presencia. Allá en su hogar. Allá en su casa. Visítala, Dios mío. Visita a Celia, Tócala, nena. Jehová. Toque, Señor. Padre, claridad, Dios mío. Claridad, En el nombre Señor. de Jesús. Del nombre de Sana Jesús. Elena Vascos, Sana Padre. Elena Vascos. Y mira María Díaz a tu presencia. Y María Díaz de tu presencia. La boca resplandecer y ve Que pueblo tu aquí. misericordia alcanza a Por este pueblo. misericordia por alcanzar el pueblo Bendice aquí. este pueblo. Bendecí al pueblo Abre aquí. puertas para estos Abre medios, puertas. Dios mío. Reprendo todo miedo. Y te reprende En miedo. el nombre de Del Jesús. nombre de Que tu Jesús. paz descienda sobre este Tu pueblo, paz puede Padre. descender y En ve el nombre pueblo de aquí. Jesús. Del nombre de Reprendo todo Jesús. miedo. Y te reprende En el nombre de miedo. Cristo. Del nombre de El Cristo. miedo es de Dios. El miedo Oh, no es de Dios. Jehová. Oh Que tu Jehová. rostro La cara resplandezca sobre esta iglesia. Riba iglesia Sobre cada aquí. uno Riba que cada está uno. sintonizando. Que está sintonizando. Y guárdalos. Y guárdala. Bendícelos, Dios Bendicionala. mío. En el nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Cada día, Padre. Cada día, necesitamos un toque de Nos usted. vestería un toque Tu presencia, tipo Dios. presencia, En el Dios. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Mi hermana posita. Dios es bueno Dios está bom y Dios es maravilloso. y Dios está maravilloso. Quiero mostrarles algo, alabanza al Señor. Mi que muestra vos nan algo. Cristo vive, Cristo reina. Cristo está viva y Cristo está Y reina. seguimos adelante. Y nos está sigue para adelante. Hoy recibí, ver. hermanos, Mi a recibir humana. de esos tantos mensajes que mandan. Di tanto mensaje nan kunanda manda. Y este abrí Y mi ahabri es aquí. y el Señor explica. Y persona te Amén. explica. Alabanza a Jesús. Amén. Estamos en el aire aún. No está on air ainda. Nos despedimos. No está llama yo. Dios te bendiga a todos. Dios bendiga a vos, Nantur. Guárdense, cuiden.